because Emra na mete ho no na metie dia ekoso analysis upon analysis ankrofo eye say nkrofo eblemu adwa TikTok say die benti na onko parliament mi anyi 11 fantum tie leadership na mo MPP fo afa wo parliament no ma feli wo mo woefully na e wo sem nyina mo gitum na da bio party a e wo opposition na yesi ye kwa akotu speaker abato na minority no wana party no nia ban mu opposition no omo tumi a convince party a omo ewa ban mu dabio common sense educational complex addition for omo we party ono nia ban mu watimi agba majority ni mu a convince majority MPs ni bi ama omo to aba edi ama wo mu speaker omo presenting no na majority ni na leadership ni ntimi mwura minority ni en convince wo mo ena adwo asafo na mo de ne ba be yeke how you people are just lazy ass get up and work for your party mugumo party na ni mu ase afia no ya na meka manu ya Obuoba hu hwe no ni bi enti omutimi convince ye no obatimi agbawu ma convince obatimi convince kire say sa papa na Michael no papa na nyi dodo enti no minority fo ne betimi akon o betimi anya grand bi e dia convince mo obasa no kra de but 11 no eni kwan bi anda 11 ne ho ekwan bi da 11 ne ho ana bi aka se me fa kwan we hu na me dia ade no enye ye Ghana fo nya fo mo pere to mo ntimi hye da nya anyina so ko pa bia wa menti ase o se NDC fo no mo opposition na yesi ekotu speaker aba o matimi agba wura MPP aka tem say masa amu ni pa you know mpem amu mate na mo de mutimi mo nwura mu da bi o mutimi nyansa bia 11 nyansa bia ni mo ti o wan o betimi a convince no NDC gani a hantan bia wo mo afa no so o ma peja o mo mati na wo 11 ya ntumu nso nya majority sa wa ya hu cake onye serious enti munso mo nya majority sa o onye serious tino yesa ka mo kwofom na oba adwa na mo ba be tete ne sa madam TikTok ti an say madam TikTok so de obo mentwe mama za hu de nya oh na video no me matese ya say nya afei we any video say wo ho dada o but asa asem bi na asem bi na akohia asem enya sa sisi en wo ye sa video no ba ku ya no auto dynamic nyumi dynamic crowd posted that me who that but things asem bi na eni asem bi hia en o kan pain say many minister children gender and social protection obi e no say MP ba ko pe wa won't ase no ultimi ko ne ball constituency man now so akọ contest uwi ni ani afro honorable ba do ye na nye say we delete TikTok account nyamu ye dey say we delete nyamu ye we delete mo tete o balance the latest be preaching you know say o preach o na ye latest na de no satade kokko anu so latest oh atare kokko kwa de ndra na nya bi na hye ana ono de patapata aka ho nya no bia ono de ono ne nsa no say bia wo yi de regu o mpo ha bia on be say be fro adwa TikTok na sa wo sa account ni bi mi wo bi na me share that active time wo share o mi anya active o na video bi ya so ye huhu ye ano dabi na ano nya TikTok du duru ha ye se mo nsa won ano nya TikTok no o betimi asa o betimi use voices unze asresen bebre o ti na we use be just for fun. Oh, I see. Fun. And I'm anti adwa ko ye bi no die wo ye bi dada but so bi aka wan say but free parliament na ye hwehwe na ye hu no and na expose no enipa unse we are quick to complain we say honorable Ken there was a time on for a year crown one parliament da what in ho asem say 11 so crack ho nya 11 no wani abri and say honorable Ken for a year no one call parliament da wo what is obi kan ho asem dabi
ɛna adeɛ nso anya adwan kwa o me ne wo kasa yi NPP for MPC no osan kra ye minister oyare dendenden ya admit no ni Ghana mpo ene nkofo no nyam o ma feli o oyare na onim say last week no say ye ko parliament bia no a e was say majority side no omo no present budget business statement for the whole week and I say bia for the ensuing week no mo ba kwaku remu no omo koya o say mensa bunsu fasege afenyo marking fasege enti ayi muntala ayi asanwase MP no minority chief whip no ono na ko present ayi business statement last week enti parliament honing no emfa and on yame so metete ne say NPP MP so say be di kan ka kire wo say almost 50 something almost 11 years hunu enti nka yempia nsinche ba bi nka yemfa nyansa de mfamra enti say ne esi wo ya na konko ho de ya ne parliament so so ko enti anu na eche say omuntumi convince kire say again ebi mu say oma ba ban mu one ya bobo ministers ya mo mu din o de wa bo ministers no wa mo mi din kura mpo a selfish interest no so ya o mu fanto anka mo board members yi nka at least fa bi mu so nto we MP unso uji akatua nese nya bia ne se yes we dware we benkum dware ni fa na tu MP na anya ma wo be minister kan na ye de na nya na wo de wo business abasa me approve yi but say at least this position na wo pen obi occupy dada ana na nipa no so nya ndisi no ya MPP wa unua wo betumi ya reshuffle ama obi aba bidibi adidi jani amuna ne nam wo ye kan ani ye ne adidi jani ani hwan sa ayi ebe kese no ani ye ne disisi yes dey wapota mana fe yo chief of the babo yo enya ne sa so a enka obi a oye chief of staff esoli free one be pre MP sa na onim de ewum so onim so nya MP na de dey sa the minister be pi ne so to me adufuru pe onim say so ye MP a eno de mandate ni eye omanfo na de ama nti obi antimi mpamo but we minister omanpani bufu otimi pamo free ho so akase enti crowd enti na mani bri minister no ho sa minister no eno so adodo de ye wo ho wo be so aguna ni wo ne mo ene ya be bre because anyone be yahi ensamfo ahi ominua hwe ono abo akwasi akwa hwe bra wa bre wo odan ha abato mo toye emu nsam keka na yi a omo party wo internal elections omo ye yesi kuremu na nya senketwa akwasi akwa na nyame na dom a wawini hwe manso a wini ye NPP MPC ya work the whole Ghana ono ne ma ne kosoro na waba deputy minister cry am farmer no wa ubumfu obubefu mimi no obo mimi hunu ne say wo pe bibia ye wo manfo oko amasaman for the first time in history amasaman MPP etimi awini saa city no nti onipa wini ye na kama ma no position ne de abona ba na aseni nkunan enye se meba enye se de bona ba so keke o ebe seni nkunan ebe san ma no opportunity more ama ono so create opportunities ni bi dia ma constituency fo no constituency no nti se wanya nti na ye de wanya uni pani bia o wanya pani bia wa he wanya mbi ni amike won ti ase o da bi o mate ase asem na wo ka de mate ase but se wanya unonko MPP ni na anya sa position nti si awa ne se wo mo hu no yesi funtumfu na fu anya enu sa bre ebe na wo anya agosi ya idi be dia afie ya wo kan me ti ase o ba agosi afie dia wo kan agosi ada me no problem ya o mama no ye isi afie dia tie ne se dia wo kan MP na wo kan ye timamufo na ma o sa tumi no ana afi wasa aboa aban no enye ono ko na MP no ma ne ko suro se presidential ne ka ho na do dan ko agufa de se mpredua so kafra o ono na nante na momu ba abaye campaign no ma no ho MP no wa no na campaign di ma wo ana wo ma ko suro and you have to show appreciation to ono so Matias ye but se wanya anunti na wo se wode ehunu asemu show mu na wanya enko MPP fo na ho position enko MPP fo na ho wanya ye won MP fo ni bi wo ho no mo a
omo de omo ni problem omo te ase but omo ankasa omo ho no ti se Eno bia na neba o me ya mama minister wo ya ma minister o afia me nkrofo be me ensa bi enan bi ana me nkrofo du bi omo pa adwuma o ebinum kura certificate ye fa wo ministry ho mesre wo o mfa ne nhye ho ma me miya we mi sapa ayi ne de anya me na me fa o onim ministers ne krampo kura no ennim si afa nkrofo adwuma mu o kwa adwuma ma se your resource ayi for am friends human resource for no omo employ nkrofo human resource for no net wono mo a obu wono mo a MPP for tiso yi human resource a wo ba bi NDC ni nti ono so betwe ne nkrofo awura mu o minister o recommend keke mumfa we but ye be fa na ye mfa no a human resource ono no hwe sa de ti no bo ya dwen no ye nsesa no se wanya enta me te se MPP fo bi ku a ya me dweno mo me bu se ti MPP fo mienu no mo ko no ade ba ku hunhum no ba ku ya ndisi na ba ku ye munya mo ya MPP fo munya nuafo a party ne party no mo te ne sen sa party pa obi odwane party bia adwane party for botaye ye nwane party say party ne kala party no wane botaye party ni dia wane botaye party no wane botaye na o kan ye for edo masisuo no obekomu no na wono mo nko ade o mo nkrofo asem no anya oya na wasori na ye nyina ye bre ye nyina ye tia yasuo na ba dia wo de da bia nko sabi mpradua so nko abusuafo nko wo na fofo ana wo tuamu se bo abia sisi ano ti o twe no ti won so de ho asem be hye omu ya vitire ti e jaisa adwen ne dia ka beba ana nipa no ono waye minister ni to o katakata ne ma so o twe ne nkofo no we so we use wa adwen kire se afia edise member ni se afia wona wo ye amasi fanso na ye amasi die si ye nka wo be feel sen ka be fa ne sen ebe ya meja afia amase die ne different say afia the same yes afia bia na unnim ba bia Ghana ye de ni aje Ghana ne ye ya adwen se ye ni yi o na me kan se ke pese ye ni ye dia dabi e wo se obi anya ni nyanko ho do ati ase Ghana ne ye ni Ghana mo bi anya se le ba bia keka kwa ni adwen ekurakura ye unya bia di enya ye obi aba Ghana ne feru nya bia di selfish interest unya bia di obere so wewu ko oh okay enya Ghana di Ghana na omu nyina nim se koko football bo e na omo bo ndi se ko ba so pass na afia na anti ya to aba no e wo se ye dwene because about to ne because ye to kra masoma aban de ebeto yanto me se Ghana me to abana 2024 mo shoki omo me ga se me ntuo ba me nko dila so kotena hasuo mbosuo mu I will never do that me so na ma chi bosuo mu anu ma me na abre wa se bua bubuo masa 2020 ne aba ma tutue yesi se nanan mo kokyere ahomachi ye do makosi bosuo mu we ya wo kan obi so se meto me de meja ye se me na me obi so no so beto pa omo be ne de on be ensem for dom kwa benya abato mpesua so unse se sa we no asori ntin krofo mtai ko hono mo MP no ma me ne se na mo so adwa afo nya mo dan ye ne eto aba ma enu ti ne makoje ne mfo nyina bebo hayi me fe no amehwe nanim momo ha ne say ye ne MP ada onipa ya de on family parliament mo me na nwe ne ho na ebi mu so ba ka set o ya dan ya ye woni pa ne bi wo ho no sa so ati ase erade nyankopon ya dwe ekurakura ya nyo abrabo no ne etie ne se wo ye MPP ni kura obubefu de kire se omampani akufu ado ba ye reshuffle dodo sen what is why so onya bi enje yesuro no osuro mu ana sesen se kwofo bebre nso mo number te so kwosesa bi e sesa wa mo ma bi mu nso mra medi bi eno ne ade no but uya wadwene se we mu nye but omo ana ekọ a omo nso tifie no omo so nye den hwe a personality like us papa ya wa hayi papa be bibi papa new job in south Kofodua bibi asibe no ye MP ono na ayi papa yi ba betu no o chiri ba fi betu no hwe papa yi ye ba no finance
Enkanya ne samote won mo amotin so no. No matimi a sponsor kwa banane ne ya betu no. Enti ono ati fie ne nani beje. Nani nje. Enti obetimi aka dem so ono so oni na fofo parliament ho. So oni na fofo ka so muti. Party na. Party aduane ayedi afia. Oh okay. Enti na Ghana e bebra ko party nyantuma ye fra o. Hwe ye dwane party se nyame ya adom ye ba ban mu obi ansa be kona no. Eye 8 years. Nti first term no ekuo we di bia. Second term no aye reshuffle ne kuo we abedi bi. Na wo de mere wane nkwakora no ado mo sha ase no. Wo mo an wasan ado mo aba. Enti mrantie ne maba wa no mo tete fie no. Wo mo nsere nkyere wo. Wo mo so mu ade a wo de be ye wo no. Maza mo bia ni bi. Enti sa de 11 se yakonkon ho ani o. Mo forget it. Mo di bill for de ba mo famra. Na ye fia 11 di am forget it. 11 we de anya juma. Anya juma. 11 ni die. Ani ti am pisi ni beberebu afu. Anya juma. To the extent say leadership no kura mpo to me absent wo mo ho. Emma obi from minority. And oba be kind business for the whole week. Hey. On a baby kind business statement. It's a shame. It's a shame, and the leadership in parliament, MPP leadership, no, they have failed them. No mun kokra mpo. Wa kwaje de yen. Akwaje de yen. Endra se wo mo kwa wo hwe parliament nkonyu egu ha. Wo mo kwaje de yen. Enkrofo bu afu because me ne wo ka say sa police station yi ya o mo ye. Nampo make up position as MP. O de tena parliament ye me do party. Obi nso beti asi akiri atwene nkrofo awuro ma meduru so ayakoto atia wo. So mo so be primaries. Next year on be primaries. Into de tena parliament ye me do Ghana me do party. Ye betu. Obi anya papa. Ye betu. Fitisuru akosi asi echi. Nkrofo atwe nkrofo awuro mu. Obi a wo ye former MP, ya to aba tia wo. No akọ mountain billboard say Merry Christmas. O je den ho. Former MP, o ma Merry Christmas. E was abrem. Sabremu. Sa. Nen MP kro no. Na je no. Enti o de tena parliament ye me do Ghana e-levy. Why? E-levy. O ba ko no wati wo ya say ho poto. Okay. Obi nso atie si akira wo si toilet. Osi adwonso dan ne ka ho. Asem o. Obi nso atie si akira wo si nioma. Te parliament di levy. Yeah. Obeba ni ase wo ati poto. Awrade. Eti mo fa ve mo nwura mu anaja. Ye fa do Nyankopon. Ye Ghana nyo. Ghana. Maza. Unya bi adi. Oh. Obi nyu boy wante. Oso unya bi adi. Unya bi a. Ebusia anapano so abapa ho sema aduonum baako 7:51 am. Ebusia ma chinju medie no asogusu awutie no. De obonkrata mo boso ena eja yate asimi na mededa inquisitor. De obonkrata no ena etwaso. Special prosecutor Rakisi Ajaben. Nimfoni da no de nse ya bia na fun say minyim so otwa picture. Ene na picture so no 20 no. Na wo yi style ni ye pa. Sa mo fa me kwoto da inquisitor na me ho ofe. Na wada ha. Yase papa ba so yi. Oba ya special prosecutor yi. Enkofo boniti so na corruption. Asa corruption koso. Koso ntini keka ho. Enti asensam na amanfo akeka no. Epusu special prosecutor na ejina wasie no entoma wo be pa no nkofo ntoma wo be pa wo Ghana ha no anya sam ke 20 ama osuro ene yam hihia beda nkofo bi so corruption for no keta hye predwum kankan ho for no wo mu yam ji wo mu say bram esan special prosecutor na ni abrepa na yese asuya wonum na hwe energy ensam so Wanum akwaye program bi National Energy Transition Forum. Wanum akwaye sa program no akwakoto adwene kasa hodro kwan hodro betimi afa so na enyamhoden semaja ne naso fango sam kran so esantase ehon sam da mo Ghana mampani abedieche Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia Vice President no wosre anya ne singu so se ya ena ne space hye no
ena sweet na po Dr. Matthew opoku prempe energy minister so eda ha bi na osaya jei ena ya de ne phone ato ase MPP national chair ekratai ede ho nsem aba yase ukopiem awatachiman south constituency ni mu a wonom saka nioma bebre wonom etede edi eden wo mo tie kwana kope de inquisitor da obakrata ne dosom na wobehunu dia etuam na the new crusading guide da obakrata no ana mede etoa so ede amamo ubawram MPP amanyokuo no emu a ene amanfo agusu a efum dibre onu pe dibre a sadia be ya ekuo no metimi atwekere ne amama amafo montoma pafra fimpi no ene aduonu enan abato a eda wonum enso animo no no kire mu se owura eye akwasi osai agei na ni bra bre no wo se MPP national chairman position no na ni je wo pa momfama no no omra mesom ewonsem wo de aba sanso ena Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Ghana ma musa wone waka kire ko wasiko ni se wone mu nyina entoato adwene mpa ko mefa so a franco ne betimi ahyama no matimi akonkan yadane daniani na etimi enso aboa ama enei amaya wodo mo agazanga be ko babi wono ma yetu franco ni bi wona enso bo na ye logoze den bi ti se Ghana no sisi ade amanihunu ne yehuno petro na ahuri kwasoro saati wade futu sem we ade atodwa kata fe to so miensam ene edu wade asem ni people enso ede agu na ochemu se eye trazako ekuo bi so wonum enso atimi adinkunim ewo asem bi a eno ekodi asendi bia ana omugusu omubobu ho ewo ensam enso wade aba ewodoboka tayi emu Oswafo ohye ensase ene efom agudie totoye eso Minister for Lands and Mineral Resources owura eye ginapo ana one doma wodu atwa hia ewo hanumi ene oka kire mo omose aban ni di noma egu akwan so won mani abre pa toto nneoma se de be ya eye agudie enwo dwumadie ntoto ya ye die wo mai konkon Ghana mu ya no no ye betimi aye amana ye akono pa enti enwo nsem so wode aba na mehunu se edo so mra se bedwani so fo nyine eda ha wono kro ya aya oswafo no na ehwe sikasam ntoto ya eso na bede chiri wo kire mu se enu edonkuma wo se enyuma awodo wo makoko Ghana mu ya no nyina hwese o metimi aboa se de be ya Ghana ye ntwocrate no ye betimi ahya na ye akono na yetimi aboa se de be ya kokoo no so ye betimi adane daniani e de aye nneoma enso awodo ene ode enho asem e de aba the new crusading guide obokrata ni mu nsem enano pay eni daily graphic da obokrata no ena medeto so Ghana de semamba truth and accuracy every day debiada eye no kre ene perperion ko ade etie no an wo motro banti ene no kre you tagefo wo moda wo executives ni bi da no mo say ase no mo twene tin twene tan say chiwingam ya emuso oria say tan utimi ehu ni say no abom say ta esan say emu ye tan no omo twene tan afedu omo say apostle majem enti strike no ya wonom ekwaye no say wonom san be hye adesua say akire ade Monday ekro kratai ede honsem aba na Supreme Court wa hye kete say yenko na iboga MP no yenko yi nimfiri ade so mecha asen no ma hye bedwani no yenko ne yenko tu no enti we eye order every Supreme Court upo ehonsam eda ha senti boga MP no na so ya se papa na ya se won mo ensan no adwuma ekurakura nsan no adwuma carpenter for hairdresser for won mo de omonsa creativity no do so no TVET omu benya support afri ho na bibia nso akọ nanim enti craftsmen no munyina mo na so na ban ebe support mo pa ehonsam eda hanu makratai ede aba upese odoso mu a ya no akọ page 20 eho na TVET support na make wansam no ebo na wonso we carpenter ni o ya de yo wakọ akodoso na wahunu de etuamu hankasa enti ene daily graphic da obakrata ensem kakra wode baye eno na da obakrata me
reliable the obokrata no eye the custodian ana odi atudwa echere mu se osoafo a hye eye ensase ene afoma gudie ntotoye eso de atudwa echere mu se abanani abrepa se obefa kwa bia so se de beya efom agudie ayedie no obetimi aye ama na ye akono kama na onye adiaba MPP chairman Owura Fred Bray ne fo wa ha ana odi atudwa echere mu se wonu mo ma ye krado so mo be som ekuo no na ma boa ma ekuo na akọ nanim no a wo mo efa nkrata ape dibra hodo wo MPP mu no wo mo nya ntoboase na wo mo nja akasa twitwie ade bia de ntokwa kunsun beba kuo nim no o mo pani nyina tungu mo obonsam famfira ansa no ma baba gi dibra no enso e de atu anamon eho ensam enso e da hanom Nof abato empesua so wonum na hye badwani wode ne mfo ade aba onimonyamfo jaachi kwesan na wote mu se opanyin no sisi ade ontimi nwane biem udwane kura ye bechew de aya na aye no enti yisi ano na asem no da so awasende bia wonum kire se ne nkrata asem na wose wo hwema ne tuto na akwa mu ansa na okopre eye mrahye badwa akonya no wanhwe sisi eso ko Canada oye obi o ye beka so free Canada ho na baga na so free ha anti dual citizen ache no enti wonsem enso ewa ha na eye dom tetete wo mra se badwa fie ana wonum e kire se wonum ani ajepa wonum epene so COVID-19 na ko ye fa so ye wisu sika no na dom keto ne se asoe ne mra mechirechirim ai dom keto ne se eye asoe mo na hwe eye apomde ensem so wonum mra mebu konta na ene Ghana sika sem no se dom se me ye no mo ntia ase na no ena eye dom kase se we kwa de omne dom keto ne ya adwene e wo se COVID-19 no sika ye nya wo ho de ye binu anu anuane ne ade ai ye de bi kra nduro ne nyina no mebu konta enwo asem ode aba ode wonimonyamfo afanyoma kensa wono ena eye deputy majority leader enfonyini ena DP asem no so ede eba ye na mi hu asukufo bebre bi wa ha ena mi hu se opanyini ba ko agina wonu manimu a wo kire ena o si eye hule ahomyaja omadi omo yire no munuane ni bia fine de wo se odu o ma me so aduane eno so omadi bia fine enti omo ye okay esi omo feel comfortable pa anti omo ba sa akwa so akokasa kire nkura na de a te wonsem enso odi aba de custodian da obokrata ne mu nsem adeshimama eno no the daily statement da obokrata no ena bede to so ede ama ho ameya akumfi ena wakache test confor me kire tertiary students Confederacy for no wakachiro wo mu ya MPP for tertiary for MPP for ni bia wo ma tetekuo na wakachiro test confor say aban ya wotisu his excellence na nado danko akufado ado show boy ado gagai ado premai ado one district one factory ado free SHS ado free water ado free light ado e-levy waye adwuma pi na wade am me keka ye gina wo keka bom kra no ya hen ado one district one factory ka ho ado planting for food and jobs ka ho enti ado show boy ne ma pi ya wo se test confor kwa sempatre no mo ka eka nti wakacha test confor se na ado danko akufo ado ni policies ahodro a totodwa ya eboaboa na emu do emu pi ya de ya adwuma beboa no omo ntetrem nya sempatre na ankofo enso ente ase yie mo nje nto mo so na testcon ya testcon fo mo nya adwuma o se da bi omo nya adwuma ni ye pa na do danko akufo ado ni policies no emu odewu encha no manso osofo no enehwe ensasensem so ene afom agudie boxite nom ehwan nom de nyankopon de adom ye nyina papa edana bam sinisi onimanyamfo Abdullah Jenapo and was say no mining industry no wonuma de nyoma gugu akwan say fro na nkomo ya komo de magi atum enchina tum chese omu de nam esefata beef kakra amane kakra ene hwan jese bibia wom prekontwe nyina wo stew nim
Tia nya asem kitu o ye say bia wo dada bibia wo dada de hia ne so beti adie enti no I say this so we soboti de hia so da tu hia ne so de atun sushi bibia wo dada kekaduro hia pepre soboti enti no kai tea ya kai soboti e drink kai soboti why bibia wo dada ti si ano mining industry ni die Abdullah Jina Poche say wonom ye adwuma papa na Ghana man pedi abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bamia oda ha en say ye say no ye pe kwan ye betimi afa so na energy sector na nkase ye plan na foforo na eden fa so de bebre ba na se ne nyoma si ko no ye to de bi anya kra enche ha no mo so NPP ana akane say wonom ensamu ya akukọ akwaso polling station elections ya akwaso ya mimpu dem si e wanya election bia saa ya se nya asabkitu o obi apakakra tafre tino omompe se ebe ye si wanta ompe se ye janu obi apa bia tafre na entokwa pre ye akwaso na Freddy Blaze se wono pu de no wanwa se ye no wanwa papa nti wosre se kom ye eni abotoye mu mbra na de akwaso no ehu na enya fe egu party no enimase the Daily Statesman the obakrata no ene anape na ye to so ewo Ghanaian Times GT ana omode eyamanche anti gamanche ana wodi atuja na wo kire mu se amusa bi asa aban ne pese offer na sansase no aban ne mpɛ no wasem fo ma de ma wo mo tiawa ban fo ma sase ma wo ne mo tietia ana ode wasem de aba na CDD Ghana fo akwa ye Soviet ni biem oh adai die ne ya nwam na yo no no akwa ye Soviet o mo se ne Ghana fo na kasa aye die ana o mo say sa mampanyini dibere no wonu ma boza nananu mu omukọ ya endorse John Dramani Mahama ya endorse Swanwani atukuba mu nyina aka ho ya endorse wose sa endorsement na ifufuo ni bi no ye no eno eyade a etimi ede basabasaye eba ewo eye asa abato ho ti wose wo munyai ifufuo no mo endorsement dodo ma panyiri ba wa hye ya obeka cha ni se nana me kwan nye me fra nya suku nko ye nya nsuo nom na akwagina na he na ni edim je wo be ye na ade o kan omo ani survey ni papa sa survey we de papa survey we de ye sa everyone me ala papa nya se bi wa nya papa to de bia na ya yi we de mu da to de no ye ne sa na tie ho emud I no kra okay adwen sa eye kan se ahemfo no omudi sa adwuma no omo ha adwen omo tete yen asem no wo no nka da wahu na nanim fere yenti nanim atono so nanim duro nti na ono be kundro hia na ne da aha so o hia ma ama ne da so enti no nani na waya ade o free SHS ya wode ba ye waboa yen na me kan o kwan nye o hospital bi esi wagojo ebi mu so on ma bua mu ade ka ho you get it bua mu ade you get it se jo benya kakrata che atafrata fre ye nyai ni yam nya oman no de e se ye tafrata fre no utafra ebehi ebesa manfo anu mu ase o mo de ya ma 100 billion kra be dia manasa you go chop finish be dia manasa mum ya nya de sefata entiane CDD for one report no Soviet no trade ne mo mabai tie ne ye omga so mga trade no enye so mo kọ na afebọ anase o maja ma asam naka omuma mu na watubienu pe omko trade na watubienu pe de asomahwe munyi we nsomehwe no bebi osoro fence de amamu ai aso muni na watubienu ko so aban na hwe sa aban na mpo so we boso me won
wo discard mo omokra still no mo so koko be pai ombefu ete ho asem enso ewa ha asantuade no osisi am no ga say de ye de ohange chemu dunum 50% at the account transportation fare na na lolo fare no ye 50% at the account free and ekoi utu kwan a no wa check me pacho no wa see ase de adroba fo ni meti fo no mani ase bia bre no kogege won mo ai waso ba yesi ni brosu de ye betoto we a most authoritative newspaper GT Ghanaian Times Ebusianda Obokrata mo boso ni egusu aya abu boso na ema onu we headlines no naja ye tem no na ya dru Ghanaian publisher so na afenyo makin ena osi ene no kre oh COVID-19 expenditure no ye hwehwem we the minority for mo kan mudika tino afenyo makin na nkasa pe mu no ye MPP ni osi oye se yebu hu akonta kan say COVID-19 sika ahodra ya say ho no e wo say asoye sharp omuden sam so ba no mu bebu hu akonta akire Ghana fo na esafata na enchanu mu Alfred Blay oh ase ni chichi mu tuntum wa peje nani na hwe suru se wiem se ya hwe wiem sa wo say we de mehu se ba mehu da o si book fa no so sapa se ntokwa ye be ko atwade wo ayi hu form so ho aso wan susu kura da wana ndwere unti wo hwe picture so e no kre ase we squeezing anim say na wade nani na kire wiem say I didn't see it coming we hu kra ti o say eba unexpected we hu kra na sania abampo free mu no sre wo mo a omonye di omonya fo no bia de sefata so onya ne de bi obenya ne de nti obia enye di ena ya se aban no agrekfo wonom ama akuafo gidie mudo emupi emudo enti maame uye akuani na wuti a ma oba no koto Ghanaian publisher na gidie kro no yendro so mu mawo no onkenkan kire obehunu gidie no emu ode na last ministry for so abugina pode yakan kwan asisi omuso omanya omuba be hwe na former gudie yetuo no agina na so na ho nsam da ha say kratai ede aba asanso bu ache ne say wa power technical committees ho nsam so ede ha no Ghanaian publisher the Obuokrata no etebri ede aba na the Chronicle mlaso sam da Obuokrata no the Chronicle kiremu say wono musa so eye owura bi mu a wono de waye na adwen say akode na wono de obedi wudwuma nti atuo no mo no bombo no mo ene saa nioma hoduo ya yedidi akon eno na wono de ogusu a na chese odi hudwa ena wono musa akoso ne musa kuan no mo tie so mmana so ayehye se de mra ne se no na wode adom ketua no ano dani wa mra se be dafie on monyamfo aro na idrusu mfonye de ato mensa bonkum so esa ana wode aye opanyina ono so kodom tetete ni modimo akotene pa ono koya so aye mrasebe dwam pempanyini abedechire Deputy Speaker of Parliament odumonyamfo Joseph Osei Owusu Jowise fonyini so wode ato mensa nifa so ana wode nsem kakraka bidi agu omu fifini wose wonu mienu nyina so yani mienu no ono maye krado ese eye COVID-19 expenditure no onu be hwe na afi o mapeno nsiesie nu mu sade esibitie sade sika ne esibi yusu no ne nyina no be so mo hwe mu na omu se bibia da na akwa mu krogen sanse obete we mu se World Bank for so mo bre sika we so ya bram ya so ya kwaya ti COVID-19 trust fund ne nyina ho nsem akosi sei enti eno nsem enso edada Obuokrata yi enso emu wey any nsem no enka ye bia ka ho na the Chronicle the Obuokrata no edi ba na mmom ni quotation no was Psalm 36 verse 4 okay kan ye beboa wo pa ntia na wakenkan Business and Financial Times BNFT the Obuokrata no na me de trust wo no ya na edwadie ho nsam kwa na waka yeso kopiem wo jigzim kuo no omanya deputy CEO oyoba Rosemary Belly ana
ono honsam eda hanom se akrata dia ba na enche hanom aso ena mo se Access Bank for so one man appointed female executive director oba a odi kan a wakoye can I say executive director ni ho of ye party so ye intelligent so krata eda honsam aba na ya se no pension for no oh yeah be ye ensachra ya hodro bebre na musika samon totoye no agina ne naso ase anu mwanso ne yese asika yese ye tabridi ahye can I say emo duam emo dwumadie mu no eye 3.6 million US dollars ene ya tabridi ahye emo yem se ye duamo se ye emo ho adwuma Ghana ha se enti no ade abeboa ye papa krata e de honsam aba B&FT double krata enye bibia say no creator enam nothing but the truth double krata the informer double krata de oswafo a wo share apomde ensam aso de atoyanom mechere Ministry of Health na eno ayo nwanyafo akwakwagema manu nifonyi da ha kura bebia wanyine adri onye wa home ana wade opanyin kwantrafo no so etua apomde asoa ne nkrabata no eye Ghana Health Service owura eye Patrick Kumaboaje so fanyin ede aba ene wade eye anesefo ene adoctorsefo wonom bebre bidu omu fanyin de aba no de ba ye no mo hye mo ne wonom mo hye nurse atane hye mo hye doctor atane hye ene omu de koja bubo mu tiri bebre asem ode abanie wosisi asa wo paduma ye wapomde asoa ya Jise utua sikabote no eye Ghana cedis no 7,000 ai yesi isi ade amoye no jise utua sika ansa ne afo adwuma na ekoso eye allege ewo sumase ene ye chese eye health professionals no ebi ma palai o ma dwanom na Ghana baby aduru no makosu kuwa tua sika ba fam adwuma nso a enkofo bi hye kuntu ase gigi sika ewonsam edada obakrata yi enso emu na sanso an wachem say MPP communication director Owura Obuoba Amanfo nyine ewa ha osuafo ohwe enwumasua no akache eso eye onimonyamfo oseya aduchum Dr. Sondin so nimfonyi enso eda nom no say opanyini kwancherefo no etua wonma mukasa edman MPP amanyoko no kire say opanyini no obon kokko pa efa eye UEW University of Education weniba we cheso omo se panyini bi wo e wo se yade ndibra ma no but osofo we nwumasuaso no sese da over se dibra ne ma panyini no eno na Obuoba Asamoah bo panyini kokoso onya hweye na do dankwa akufo ado na wodin krasesemi kwama Ghana fo che mu se Ghana nya fisi apole adiosia enum 65 years o say eya abakosem a ehye nkuran ehye yedin hye Ghana ye ne akasa afiade Ghana man panyin kasa na wo yesa o se say wo se Ghana 65 years ye di no kire se ye wani daso se Ghana be yeye la sula la nam krofo fi ya yesere no ebetwa Ghana man panyin kasa se ya mena mante afi na wa kirem okay but enye emfa emfa sa dama ye wasa adwen a ene ensama mu kan ne che se enye se party na ngasa kura mu kura ro ho noe NDC so da transfer the same thing enye mo yanto ya dwem ebe kwa nka obi madamfo bi o se mo yanto Ghana no ne afo obi a chefa ma no hwe na mo wanda so se ya to Ghana mo sa wa chefa sa mo te Ghana asa ka ma burugu onum na ya ka ketwa ana ka no kwa gazi de tetia mo da mo kama no ntum ntra mu za Ghana nye sna hoy Ghana se Ghana be ye ya cha wunya bi mo de ka enye Ghana de aje nyankopon ankasa wuye mobo no da no kureni titi esuru besi ase o se obi adwen empanifo abesi nkwala so ye ne kra ne ye ni kan se party bia mu no
Ye kra na ye ni abemu no. Kra na adwene nya papa. Nyankopɔn ti wo de adwene na ma ye ne na ye ne ntimi nwisu. Ana sesei. Ye adwene enya dwuma. Ghana debi. Na se Nyankopɔn so ma ye fake sa. Na se Nyankopɔn wa ne boy tabrofo na o. Jeni ntimi nwisu. Ko bibini. Adwene yotum. Ase ye ready ne ya adwene ye pe. Yes, adwene yotum. Na se ade ne. Ghana nye yo. Aniadifo mienu bi guda Obokrata yi mu. Who am I? So you know. Who am I? Yes, a prem graduate. I'm the police station. No. Who am I? It's a movement. Yeah, it's a movement. It's a movement. Sweet than apartheid. Hey, Nimfonyi da ha. Oh, okay. Tama untumi. Hey, ubetumi. Yo, ana ukwa ndisi musu a. Eniadi ba ko pa lobo jata. Hana bisiu. Hey, sama. Mami we no timi bodua. Mese sada na pa obo ayi dua pa de nam so mami we atras. Anti, the bucket o me enu ahia wo the bucket anim. Oba to be. We dey Nyankopon ne enai. Na wase oza untumi anya so wode twade ba ko e de aka na bisiu. Ode aka no say na bisiu akoka say 2024 ne de sa vigilante no. Vigilante for so kai wo mo ayesi atwamu no wo so no de wo a waye ready bia so be so odwani bi obeboabo mu nyina no asa de ababiem ana chama ntumi tie no wo so say o ga so onko ne wo ba ko pa wo wiase wo ah na mami na ni so wo hye oni wo so no be fe so na ni so wo hye se aha alright ma she we no mo party for ni pe o obo bia mic naka ekwanye mane ga ya why ekwanye ojeje do ato but my own says and so hye kantan we bi asemni me be say ni so hye kankan we bi no ho eno na we so de man di simra power sesia position bi abetam akukuru no because na no odin na ni so hye otimi to ayampa no bullet that type of amanyosem ni twam ana o monti ase that type of amanyosem no de okasa okasa nyasa bi anim ye ntwam no na yepe me da mimi huni say no na yepe o ekọ se de sua na ba party for ni po party for ni pe but mamufo ni sua de wo ho me ya se MPP for still mu sua de de si wo 2020 abato mu nya mu sua de ntomo do mu ho hwe yaka ana tumi ne tumi say 2020 de omo ye nti na hwe ne parliament mu sua de 137 eno mo na ama say that way ya se de so to adiboni e bi kan wa no yi kura onye omo hwe domle kwabrenya ni adwasefo onye Madam TikTok o kwa isi adani musician gato pomera ye best sponsor oh ile finin kwa dia ye best sponsor ye best sponsor the best sponsor mo gazi ye di agro ka ma si agro ntiwo o ti na ho si anya fi aka wo si tiri be shem wo si tiri si ke be shem si abo wo mo ke be shem ko ye ka still mo odom wo ho hwe kenya sa ye hoyi the informer the Obokrata no abusua Republic Press the Obokrata no any ya dey to aso thank you na confusion asi ewe he adwasafo de ya oh okay yes sika bi nso apiepie mu ba o ma no 120,000 Ghana cedis yes say na nado danko akufado omo ni mami kasa sa se mami bra ye pa chew mami se da oma mo ma yankwa mo ma no so kodi komo we ye besa basisi ya kobla ye ne Dr. Iben Kailew Abdul Hamid ana Humid doc otimi nkan no pay mamu achi amwa kwa baba AHENKAN FM so good morning. You butchered my name. The name is I was even about asking. Dr. Ibn Kilan Abdul Hamid. Kilan Abdul Hamid. Yes, thank you for connecting with us. Sure. So we understand, sir, as we speak,
Your management have agreed to suspend the strike for 2 weeks. Should the government fail to fulfill its promise, you will come back. How true is it? It's very correct. Over the last 1 month, a lot of Ghanaians, parents, in fact, most of us are actually parents. We have our awards in different universities. They've reached out to us, appealing to us to reconsider our position. The government has equally told us on different occasions to come for negotiations, among others. So we thought it wise as responsible citizens to suspend the strike and go listen to them. But again, according to our constitution, NEC can suspend the strike. It is for our members to ratify, that is, they accept or reject. And that is also within 5 days. So we think the ball is now in the court of the government to ensure that in a matter of 3 days, because yesterday, the days have started counting. So in a matter of 3 days, government must come clear with regards to what they have for us so that our members will not possibly behave differently. That is, by rejecting what government pleaded with us to do. Okay, so as we speak, your members have returned to their lecture halls. Yes, please. Oh, okay. And so across the country, we do different works. We're already doing research. We're doing community service. What we would do was teaching and related services. So if you observe KNUST, for example, issued, that's management of the university, issued a letter indicating they will start tomorrow. So from today, most of the universities will adjust with regards to their timetables and will start teaching. But like I said, government has 3 days within which to let us get something for our members so that we would all continue the normal times we are expecting. So as we speak, your action, the action that you took affected the timetable, that is the academic calendar. How are you going to ensure that you get everything back on track? All right, so that is a conversation that we as academics, including our managers of universities or the management of universities, we would have to go through our academic board, look at the times that we are in, and then we can adjust it. So it's not an issue. We've been doing this. Remember last year and earlier on due to COVID, we're able to adjust. So yes, academic boards will meet and then consider the academic calendar. So the final question will be, there has been this back and forth over condition of service and what have you. Now you have agreed to go back to the lecture halls, expecting or hoping that the government also will play. Temporarily, yes. Okay, so how sure are you that within this space of 2 weeks, the government will be able to curtail to all the things that you have elaborated? Okay, so like I indicated, we had a lot of prominent Ghanaians reaching out to us. Sir Sam Jonah, former President Kufuor, among others, all reached out. So we think that the current government will also respect his statement and ensure that they provide us with our demands. Okay, so should the government fail to fulfill its promise, what should Ghanaians expect after the 2 weeks? Oh, we will activate our strike. That is clear in our communication. I see. Okay, so in our communication, it's very clear. We have said it, that, look, at NEC, we have the right to suspend the strike based on information available to us. So government is clear with us that, okay, suspend the strike and come for negotiation, which we have done that. Okay. Now, our members, per our constitution, equally have the right or opportunity to accept what NEC decides. So NEC is leading anyway, and NEC has taken the step. Now we have 5 days, and it started yesterday. So now we are working within 4 to 3 days. So it is up to government to ensure that they quickly do the needful
so that we don't get to the point where the universities may again reject the decision of NEC. Another group of people are of the view that UTAG is trying to play smart because yesterday they were supposed to report back to court just to escape contempt of court. That is why you earlier took that decision to return back to the lecture halls. They don't understand what is happening. They don't understand what is happening. We've had a NEC meeting. These are academic journals. I remember if it is law, we teach the law. So if it's a strategy, we teach the strategy. So whoever thinks that we must know that we taught the person to think that way. So my comment on it is that we looked at the issues and we looked at the plea from these prominent Ghanaians and parents, and so we took our decision. So if you would have kowtowed to this, it has been long overdue. Do you know when they commented, or the like President Kufuor, do you know when he reached out? Says Samjuna, do you know when he reached out? Oh, okay. So they should look at the evidence before them. I see. So as we speak, you can officially say that all your members are reporting, or they have even reported already. It's an association with structures. So we did a press conference yesterday, and most of the branches were there in person. By now, they would have communicated to their various members. So don't be surprised to visit the universities across the country today, and life is beginning to come back to normalcy. Okay. All right. Sir, it's a pleasure talking to you this morning. We appreciate your time, and we want you to keep telling the government to do the needful. We are not yet out of it. So we will they do have exactly to do that. The needful. Okay. Yes, they have to do the needful. All right. Okay, inti yane UTAG womo secretary ena ekotwetwe enkomodo Dr. Iben Kaulu Abdul Hamid. Mumi enu hwa na obechire mu. Dia gora ba yo ketrem. Evia bechire mu. Adwen chirem. Na abranche we pa. Now we there. Now what attention here. Edin na ebo mi hu. Edin no. Oh, I see. Ghana ni on. I been patchwine. I been. So I not na. Yeah. Be not na. Dr. Iben Kailo Abdul Hamid. Abrante no chro ba e no chro mistake. Afia no di pen ni bia be fufa mu. Nti e se de o chro yitia. And obonsu beti. Kobike adaroma. We dey tiawa. Moma yentie yankoma no ekọ. Yes, preach on. We dey tiawa. Na opanyini nchechire mu nyina ne se. Eya UTAG achechirefo enkabom eku no ewosuapo ahodo mu no. Wa ne mbedi adanse so omotu atua. Kire mu senya de so mbekwa akotire nkwana de biem. Eno omotu atua no ode gu ensane ani a. Bese na ochene makomako enan emu ani. Ene je so okikabu mu abosome ba akumu. Ana afi no wono mo kire se omobo adwo a omo pese omo sa akọ no mo ko kire de ebiem. Na de mo omo se kwa kire de nya so omo na te ase ya no mo se odabi omatena fi ache. Enti omo ese kwa kire de ebiem dabi ebi akonkrofo ani papa. Wo kire se empanfo atwotwo ni ani ntira kuku damfo otopefo e wo omo maikoko Ghana mu yanom omo nyina de omo no atumu bi a obubo din kura kosi se anka ne Ghana man panyini His Excellency John Ajekum Kofuor kura so de na no atumu bi bobo atwitwo urofo bi asoye omo hwe nwuma sua na so ye eso committee ya power man na se ba asum ko ya power mo omra se bedwafi omo hwe nwuma sua so ye so omo nyina de omo no atumu bi asre afen so kura school fo no enkabom awodo e wo maikoko Ghana mu yanom omo nyina akoto asre se omo sro ma chechirefo no omo mra na omo sa emechira de bi omo sre wo no mo na se de court kura nso aka ekura nso pense wo de omo sre so omo nkonkọ chira de nti se omo ka se da bi omo ntie de mpanfo ne ka no mbekọ so aye de omo pa esa na se mpanfo ya wo omo makoko Ghana mo de omo no atomu bie no ni amfa ni de no obu esefata amfa ma wo omo no nti omo de ose be ye oyo na omo tiase akọ chira de na afen so nkomodidie biala mpanfo
ɛwɔ so ɔmo no ɔmo die no ɔmo hwɛ sɛ saa bre we ɔmo ɛkɔ akɔkyerɛ adeɛ no mpanyinfoɔ ɛne ɔno bɛdi nkɔmɔ no sɛdeɛ tie na fata na aban na yɛ deɛ sɛ na fata sɛdeɛ bɛyɛ ɔmo akoma bɛtɔ wɔn mu yam na afi adekyɛ no so ayɛ dɛn ɛde ama wɔn na ɔmo kɔ so akyerɛ mu sɛ saa aban no wɔntie na deɛ ɔmo nsɛm ɔmo de gu nsɛnea ne nyinaa sɛ aban no nhwɛ mu fa ma wɔn no ɔsaa ne ɔmo di akwankwe saa na ɔyɛ no kataso mu asɛ o me bɛyɛ ama mo asɛ menyɛ saa de akwakua na ase agoro ni bia ɛne wɔn mo ka kyerɛ aban no we kura mo de ɛya to so ɛnafua makomako du bɛɛ sɛ 2 weeks ɔma ma aban no 2 weeks ɔmo so mo kyerɛ adeɛ na wɔtwe mienu pɛ na wɔtwe mienu no ɔma koma so ade sɛdeɛ na aban na nhwɛ no anka ho asɛm a ɛna ɔmo sɛ abɛto atua biem na sɛ atua ne deɛ ne ɛbɛkyɛ deɛ yehu yi koraa ɛno ano bɛyɛ hye paa na no ɛna asɛmbusafoɔ Obuoba Ofori Amanfo bisa ne sɛ na mo amunim deɛ yɛ na de na mo nya dadadai munim sɛ kagya mo ade mo ba kyerɛ deɛ Ghana deɛ sisa yɛnkɔ na mokɔ ana matena wa dadada fe na mokɔ ɛna ɔso hwɛ unim krofo maka bi nkrofo abubo odin omunya nipa ketua o akuku da wontimi sɛ amanfo akasa pa ana bi kura kyerɛm sɛ court so hye omo kete so omo kɔ kyerɛ deɛ na omo ankɔ kyerɛ deɛ no munim sɛ contempt yɛbɛkye wɔn mo ɛbɛkye wɔn mo anu nti ɛna ɔma hyɛ dɛ call off strike na ɔse dabi ɛnyɛ saa ɔmo de ɔmo botae nyina ne sɛ mpanyimfo a wɔn de ɔma no ato mu bie no ɔmo bɛ sɛ ɔmo de ani die ne obuo de ma wɔn mo anu nti ɛna ɔma te ase ɔmo ɛkɔ akɔkyerɛ adeɛ nti ɔma srɛ aban no sɛ aban no nhwɛ na wɔtwe mienu no ɔmfa nsiesie problem bi ɛwɔ hɔ tiawa ɛno ano no nti the one krata no nso yɛmfa nsi anesa naja yɛntoa so ɛwɔ ɛha ɛno nti me no kasa yɛ youth tag for mpanimfoɔ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔma report back a wɔn ɛkɔ akɔkyerɛ adeɛ na abrantie bi ayɛ amane ho ayɛ me nwanwa papa watena school dan ni mu a break tintintin ɔmo kɔ yɛ yi wankɔ fie o ɛnɛ ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔbɛ fie sɛ deɛ nti ɛnɛ na ɔno fie ɛba adɔ ne kɔn ka me yɛ no maame a ka me mpene ɛwɔ sɛ ɔboro no tua na kɛkɛ duro nyinaa watena fie tintintintintintintin watumi atena campus hɔ atwe soloku palon ɔno so deɛ palon pa wɔpɛ watwe ne nyinaa o ɛnɛ no so ɔdi amanasa na just university for ebi hu na mo pa ebi mpa disua no o we na esa no on se ɔdi agina ni ama strike ya botom na ayɛ mere strike ni gina mu nyina kana mo kra mo de mpa bota o machi nanka o ko social media no so o masa amafo dwan TikTok na mu amane ba yifo KNUST for de on bɛkɔ nyambo a yawada ɛyɛ ɔkyena okay yɛso ɔmomera school for no anti na so ɔmo anko ba bia o ɔmo anko sɛ ebi mu ba fie kakra nti ɔmo ka kyerɛ mu sɛ mo a mo kɔ fie mo nsamra okay de aya na aye no yate ebi so be kɔ school no man yɛ yɛda o ɛno deɛ sɛ yɛda awurade ase sɛ ɔmo ate ase sɛ ɔmo bɛkɔ back na ɔtwe mienu aban no nso so we ɔmo ate ase a ɔmo kɔ yi na wɔtwe mienu ɔmo de ama wɔn no ɔmo anyɛ ɔmo asɛde ama ɔmo ebeduru hɔ no wo aban bo sɛ wo ho tantantantantantan wo kyerɛ wase mu kyerɛ obi akoro nte ase ɔbɔ adeɛ ba kɔ a mente ase nsɛ obi atuatua bosome wɔn etimi amfa aka asɛm na anwie na afi ɔkɔ kyerɛ adeɛ na ade na ɔtwe mienu bɛka sɛ ɔmo ɛna ɔka sɛ ɔmo de ɔmo ani ato mpanimfoɔ bi abam Sam Jonah abam ɛna ɔmo mpanin dada John Ejikumkufo abam nti mpanimfoɔ mienu abam no ɔmo no kasa na still a wo si o stance a watiki no untimi reverse no a unta wanfa obu ama wo enti se omo de obu na ama wo mo e no maka kire mo se sa na tie dia o mama mo 2 weeks omo ne omo ka ho asemo fa nye ho adwuma ma wo mo enti yaso yebutu ha ya 2 weeks ne ye hwede aban ne se me pu me yama enka you tag for commentary fi about 10 years oh debi but penifo na abem no mo ka eye na se wo 2 weeks ne so no ma nya ne ombe politicians ombe ya Ghana ha 2 weeks so de obekata wani be atiawi sa February kwa 2 weeks ne be second week of March jo ya wa this March ni wi a matemo ka yetiamaka afin so 6 March ne de call Cape Coast unse na ba ye no 6 March ne ntana fa akon efi ena no we call Tamale efi Tamale na besin ku Kumase efi Kumase ko hin biem
na wa na na wo sa if you Kumasi okay if you Kumasi no COVID ba bebo mu a ye ni biem nya ho no mo kwatete bie kwatete COVID I don't need tamale die no and they shall see no mo di Kumasi eja sisi ye ya me no ka say o mo dey call Cape Coast nyakopon ya domo a 6 match ko Cape Coast nya we nyina we eye say rotation here you say aka Eastern okay say Kufodua Kufodua odan ha do mo ba mu nya ba bi ntina odan ha oh am ka so mo ba nka mo nya ba bi ntina nka entemptuous de on ba be stadium no nka be boa kra so what I say nka be boa ma o ma stadium no nti ye hwe Eastern so eduru ye so ba bi e de oh enko Kufodua na ha de eni ba bia ye nya ba bia mo ntina nya ba bia na obo mami nchia me mami mpacho yo odan market otontama ntoma type the more fed the fe Marlin Dina Mensa Dina Mensa oh okay ti mami chia papa nana pe mi chia pa okay mi chia no na fama nyame eda kwaten mi chia wa na pe mi chia wa che enti anape eda kwaten mi chia fama nyame stores okay okay enti eda kwaten fama nyame stores mi chia pa na openi odi o chia na odi o chia Ghana fo nyina Ghana fo nyina de aya no okay ya chia o ana si etie fo ya Ghana fo nyina Ghana fo nyina on chia be chia gaga on chia gaga fi clothing so me chia o na fi blood ni mu nyina be si na o yo ana mi chia yahoo and na me so me da masio akade ba ko ansa na masori akwendra ye numunsuo andra mo ma me numunsuo asem no kra de ya nti sabi thank you ya kan say de tie na asem no kra me numunsuo enti asem no kra nyame nhira o pa ba bia wo mama Victoria mama Victoria adu mo say the World Bank World Bank we fakra ye World Bank ai dai o say mo trying to mi hu na do dan kwa Kufu ado so adwen Ghana fo bia wa dwen ne ho na abubuafo de ba ku bia bo mi phone so we say that then 3 days we stress na no aden kama no ni abubuafo IW na do dan kwa Kufu ado na niam a wo ye nyina ye ne ede mpontuo na ba ni pass tiram thank you PWD for ni bi shia wo oh okay na abra ni ekoto aba na mami de kasa eto so chire mo kwa wo yare nti wo kwa na do na di akire wudura wo se di edi kan na di odi first na niam a wo ye nyina ye ne ede mpontuo na ba ni pass tiram enti ye aduoda nyame ye adom na ye kɔ si akoto aba no a ye nya abotire mu a sabio mo adida mo no ede mamo na wo so enya abotire sebe ye beduru so wo kwa wo ba bia ana asesa empanifo na ye hwa abato no so no o menya bredi amount pai mo ka kire ne se me pe wei na me pe na apɛ wo se me pe suru ha na wo dia si ho thank you na dia si ho Andra mi wo mi phone so na suru ha mesre enti mama Vic nyame nhira wo ensuo no am ye no me ye no na emu ye no anya mfie na he o se anya mfie na he o se and I know na me wo fa say John yebisa na sem say ye bi no say upe football age ana upe football the original age no upe football age no okay na in the flyer no so 100 age na mpacho there bi mpacho there bi okay enti mame na mase na ye ntoa so ha sima no aduanan emienu na abo apa no pa no nwotwe ho me pacho eye mache na wugusu a wutie no ye kwa homa no sisisi a na yakwa kwotwetwe enkomo di amamo ye ne Owura Stanley Mate Amate na ekotwetwe nkomo ono na ye communications director Adema Ghana Water Company ye route yenka AHENKAN FM so nie yamowache mpomboko yes Adam na fombe enti ya yenya ne sese Ghana ya ntoto ye nioma yi a
afia yɛbɛkɔ akɔwura mu ne yɛnhwɛ yi a yɛbɛkra nsuo ansa ne yɛnya bi anom adentia yo nti say kasa ya kanya no yan kasa fi ya yiba bewura mu but ya kasa yebetime du sa pempenso no say ntimi anhwɛ ye hu eyi anhwɛ yesu tene na esubonten yankopon de adom ye na ntimi anhwɛ su nti research be about 4 or 5 years ago. So if the rate of evaporation, if the rate of pollution of our river bodies is to continue the way it's now, nature say and check by 2020, by 2030, yen sutrena yen subontina no kan ni na betini awe na ama sukra between anua magana for manu kra ko atwi nti e bana sa dia je se kra so fi amana that yewu afi che say I will see you take research very seriously because this year no ya ben ho pa to the extent rivers there you who say omo awe da no this time you say omo awe densu yetwe musu awo nsawom na yede serving nsawom na mpata so amasama na no ka ho etimiwie pra yentumi enyensu entwin ema Ghana form monum so na a pra river in the western region I serve both central and western region nina so and also timiwie na yentumi entwin so na entwin so we have similar challenges for other parts of the country to say upper west and then some parts of the Bono region and Africa. I'm say ya ben hu young bin hu sada and nti na wo say timi ya hwe nsu timi na yensu won tsu yi na sad na ne wona nyina no ntimi apa how be am abe dachi. Okay. I'm say and Nansan young sector minister honorable Cecilia Nadapa only echo yen sawam treatment plant ho ye so a san call yen wager treatment plant ho nyuma yekuhu ho de na eseni and so kache na enya kra nti am say was say na yiti ejina ho yi na ye de se na de fata na dachi e for how be abre that's okay enti mo nso no makoya aso ye amohwe yensu ene ho totoye ensem so nhyehyeye ben na modi gu akwan mu se ne be ya mbetwe Ghana fo adwene de asi nea ebobo bayi eso se ne be ya ye nyina ye beda ye ho so some of human activities ya this ani mane man so de bayi ye betwe ye ho afiri ho am say the question you said hu nya papa na nyina na nya shasi yes, education, enforcement of the law, and everything. But still, no, you say there are some recalcitrant citizens that because we've done a lot of education. Water Resources Commission, in collaboration with the Ghana Water Company Limited, a lot of education along the river bodies now, and you could so bakaya a binding wuti no ama the soldier for na police for baby for na echo patrol so a patrol in the forest areas that no can all in a bid to curb illegal mining, especially alluvial mining. And omu ye juma no meja omu onye twa mo kakra pe no master so mo ye bi nti ye chese yaso ayedin I will say yitimi ye nyina yitimi bom obi has a role to play. You as a media person out na radio show, a lot of people listen to you every day. Biana, you see a minute or two of your time at the year education on how we can keep our water bodies well now. Ni jidi se ebebo apa nti kuma ye nyina yen kampo na yentimi enye sajman because osha the population of people involved in alluvial mining or modern say yesu tinena no ka ho population is insignificant compared to the entire population of the country. Nti adenti na say yendo do no yegyina ho na a very few people entimi hold ye nyina to ransom ye nyina ho enchiriensa. You can stop them.
You can stop them through education. You can stop them through reporting them to the agencies and not take home. Even if you know somebody involved in illegal mining and illegal alluvial mining now, or you also to report them on law enforcement agencies. Now, investigations. If it really comes out that this is what he's doing now, he will be prosecuted or he will be cautioned. There's a role I play every citizen of Ghana because their relatives, their friends, and you can talk to them. Say, look, I don't want to come here. In Nayambre, in Patrol, Sebe, yeah, phobia. Now, Ghana and Ghana to my point. And looking at some of the education, much as said that, but I say Nipan one ya so no. Do you think say a brass so I was say a bino emamo that prosecutorial powers are munya recalcitrance na you bring them before a year the law name running one wedi? It would have been nice, but yen as a water company, you do the treatment of water. We can add enforcement of the law as part of the. We have institutions. I also police or also Japo maybe before or almost omijuma no. Yemo bi anye lejuma na the cause say the more case of more mine we na just happen also call military train. Na for eating army and na no can. I don't think that is the right way to go. There are lawful institutions we are in charge of starting. Let us empower them. Give them the mandate to do their work. Empower the Ghana Water Company Limited. Give us our mandate and let us do our work. That is how institutions can work and work effectively. You understand? There shouldn't be usurpation and crossing each other in the course of our duties. Every institution has a role to play, and our laws are there. You must learn to enforce them. We must learn to obey the laws as well. Even NCC or Hormone, they are also supposed to educate us on how we appreciate the law and abide by them. So they should obey every aspect of the economy and of the society. Have a way live as responsible citizens. If we have to empower everybody and if we have to encourage and mandate everybody to do his or her role effectively now, you should be other cause other than say Ghana Water Young Kwabedi and Waboso. 19 so you can power them. We say identity young saying genetic and power. So as you can tell, you are taking up all these things now. I mean, Ghana Water Company Limited cannot be managed and it's managed effectively. Ebinom nso so ka sɛ mo ankasa nso ya na eduru ba bi a mo ka ho bi pipe bi pae wo ba bi ne e ka ho asɛm kora kyerɛ mo a mo ayi mo ani kura sɛ de mo nte ye no enti unyi ni sɛ ebra so a mo ankasa nso sɛ yɛse yetu ye nyina ye ho fo a mo nso mutu mo ho fo ebeboa ye wa kan de ne kɔ me di uchi but some of the information may not also be right. Sometimes ebi o ha no bi a report one they may not have reported to the right quarters. Maybe two, my reporter you're on our way to have the way repaired. Sometimes you are giving wrong addresses and addresses come to mind and you are unable to. I don't see why you're spending your whole life trying to treat water for the people of Ghana. Now I say you swap power baby now we no yes sir, but so that is the perception, and we won't say anything against that. They have kind of said, with the information, we not move the visa, give us the information, we will go there. But what we also have to know is that as a company, your response time not less than 24 hours. Until you may see, or now you may come across, out of every 100 away reports made on breast milk. We may have been able to repair between 90 and 98%. That's 2% cannot change the fact to say we are not doing well in responding to some of these things. If you will still encourage people, we have a state-of-the-art call center, toll-free lines, and we always advertise them. With every advert about Ghana Water, we will say toll-free lines now was here.
it's on the internet, it's on our website, it's on our social media, and even some of us, the personal lines, the district managers, the regional chief managers, even me as a director for communications. My number is public. We call Facebook, it is there. If we call you said it's all social media pages. Then what are social media pages? My number is there. People call me. Such as our call center is there. So we have made ourselves available to the general public, and we expect that if some of these things come up now, they'll inform us, and then we'll get on the ground and have the situation rectified. Okay. Yera ma yena siano pe bibia ni enso ayebesan ba ni abeji mu nchiremu. Yo, let's go to my super. Nyakopo nshamo eni djuma pa moye. Yeah, that's it. Bye. Yeni Yera Stanley Maakye Amate. Onono eye director communication at Ghana Water Company Limited. And that also brings us to some 53 minutes after 8 a.m. Yeah, that's so eufia. Mamen Kamfu VK Vocational Training Institute. Emfa ema VK Vocational Training Institute say eye ensanu djuma na wo pese usua de ma wo ho se ne be ya dache on konkrofo nchen koyela la sulala dia eye VK Vocational Training Institute and American for Eddie Amount. Ubisa said the internet was a alcohol. I was alcohol because covered registered training school. So and 85% practical training. And a day ebema competent and qualified teachers. Was serene environment and of course atmosphere. A year conducive for adichere any addition. Main ko na yenira Farouk Moro or a customer for Edema Afa. And concretely and come on. Yera Farouk Otimenka, I can FM Sunia Pomoko. Yamia Domia Hoya Pinty Alliance for Foot Soldiers Advocacy. Moya here for. So, offense, Mabune, I came Hoboma. Yeah, I fired to him, say, Yabasha, and before, and some pa, a momo. Now, I be of course, by being in Yasua, your church, near the voice for the people. That is virtually our main aim. A think tank group, a advocacy group, a policy group, and a equipment potting. A advocacy group. We think whatever that is going on in this country, here. The ears of the leadership, we'll make sure we voice them out. We help, increase the volume of their voices to the leadership of this country. So virtually, in between the grassroots, the elite. I mean, making sure our voices out there are heard out there, and our interests are well taken care of. Okay. Yate. Inti afe yemra the substantive issue no eso what mean kan? Yeah, me pasa afe about the substantive issue ne so na ye ba bedi mu enkomo. Mo se yenkyere maame Hana bisiu adentia. Yeah, me ya me da akwenye we fide kase so da me ntia wo ntia atiefo na hwefo nyina. Me ya mpanyufo de bia mpanyufo asmo mo kan se 7 previous na eye de otwa esa no otwa papa nkwala edi achi na ntwe sama yefie den efa bo papa na ko epagin na wa mobra passe de previous na wo kasa na obi bi oni ye mo ani ye tebia no ya mpanyufo so kase den na mo so ehemra eye musu na mo so egu mra eye musu enti ye ma me eye ofene sen anabisu a oda eye NDC form akwa no se Ghana man ni kasa obetwa adwan akwa chi kakra be mfie mienu miensani eye vigilante group ebe very topical e Ghana ha especially the kofa election one they see why was west there e ma Ghana man nyina no ade no dey ne kasa nyina ka ko benkuro mu se cell groups ye be mo dey answer cell groups ye be disband cell groups nyina every our political terrain na ya koso to a step further and yes kan keke na Ghana man nyina ku benkuro mu akoye ho mra na dia ba se every na ko cell group no emra kasetia emra ebohoba emra bohoba se mo bia ente cell group no na oba be sia kaye nim so oba tan en kase be predia sa kamayan kwala yen kwa bontin ko titrasem ne ke ba wachiya no wachiya ya kire kwampa no
Woman wafa Ojabo Moon Wakujina Bonte, Wakujina Ayamo friend saying, Munia station by Akoso Wankra. Ekodi Jamusa wo bejinamu etikan akọ group a vigilante group ama NDC a mo se do da mo se bo mo aba ho ban. Mame one can say because some now can etia Ghana mra and Ghana mra so e kasa e chirukura se obi bia no pose o kasa pose obako ekotie sa vigilante group anka pese odimu entitimine inti asem nya ne say IGP Ghana Police CID Mami wankasa yi enye to wankasa ye kono sa pan keke ye mum ye jina Ghana mra ye nyina ya dia tu sa mra no e kasa tiata en kasa na o kasa ye no o fa se vigilante actor Ghana ma nyina pass ye act 99 no no e kasa tia o ba section 1 na section 1 kasa a person shall not with them me can no port kasa me se be ya mubeda ho clear or a person shall not directly or indirectly now be now form, organize, operate, and also promote the formation, organization, operation, or activities of a vigilante group. Let's just say Ghana Nibian or Kwan say, Uber Jabwa Afawagin, and also who co form it, and I would be the Marco be a vigilante group. Na sa wo yasa tie emrano sa ma ho remedy se sa wo yasa de na se emrano chewa na se do ko emrano na se emrano chewa eni kwase e ma ho less than 10 years imprisonment sentence and also more than 15 years imprisonment sentence. That means idea Ghana mrano e kasetia pa eni kwase se be periasa Ghana ni bia de no be di sa vigilante insensemu na kapese openye oda maku anu we ndisimu e bi di sa adwumai enu ntini ye ya yansa nyina ya tishiri abramu se mu ne enuanum mummu ane ne Ghana man kasa na Ghana man hu se ye ma me no wan kasa yi na se be no betima bayi a won samre ye ne kasa ye me ye nja ho no ma eye ne ya sa guso ye ahomwa ye di ho krata enyina ko Ghana police for ne ye ko di CID department for ye no ma kasa ne di ye na mo no ma frame amen abusano na no asem semre lizna emra no edina atoyi ibenya ya asemi na no okay inje se mo hawo nyina ne se wakoka se vigilantism no obesan e dia babium 2024 sa na tie sa pepe amra no yeden ekefetia na se emra yi kasetia ye nyina ye wo Ghana ha ne ete se empani ye se sa na tie dia political parties mienu ni nyina nhia no mo hwe road map o mo de be to akwam no mo yi sa vigilantism idea free ho be pem ne yente ho asemu biem enti emra no don't you think say as a one kasa kra we silent on it that be o said me kai say sa kama ye sa vigilante na mo ye ho meetings no it was only NDC and a do be anase o mo hwe mo na say na the beginning of it kwa no they were involved of it Ghana for ahemfo ni bibia omu nyina be hyemu ema omu nyina agituma the road map to how we will solve all this problem no obi agitumu it is ya me no kasa ya mra ya pass o a ta ho no ma Ghana your friend say criminal force no e ka hu bia obi a be dabo ni vigilante ayi bia na emra ne kasa tia enya se kasa tia ya ke asa kire kwan a wo se obi a be di adwuma bia na emra ne fa hundi na fa fa so entimia sa ho no de ya pa wo so bi begina ka se emra bi nu ana e se di ho no emra no e kasa tia ana me ready e mu kire ho no any punishment I want to be obeda boni such evil act no emra no wo se ni di yeah ma yana se enti wodi e se moko police fo no ho na na yebekosie no so yebesan baba be tie mu enkyire mu wadaroma unia meda super ne akwanya wo de amami ne me stress meda futu ama Ghana especially mabunu na ye wo man mo yanka hu ni se sebre pe biasa abrabo na ye bo no de hiye wa abrabo ni mu pa ne yankwa ekuta yen eni din pa ye de show bra na se because the bedroom e bi no ne de show wa chia hwe wo din pa wo de sha ase ne ya de amon adepa bi wo wanim e so ko sha ase do ko hye sa atutua se no sa nyama ya wo da chi bi no so that be two put in yes wa kopo no ko wu a wo da chi bi na be refer wo to tutu asem bi a wo ye na mere bi atwa mu no na abe su kwai ama dependent kada wanim no ahwere unti na Ghana man enkwala especially women say mo menye focus na the advantages in the system wo ha ye betima take na dia empower ourselves
Near Bobrano, Yan Shani and Yasadana, let's trust them, dear Nina, Yen free Aquamukra, and Nadia Beboy, Crudiaso. Farouk, Anope, Yadasi. That's also. Enti Farouk Moru, Kasama for the Alliance for Foot Soldiers Advocacy. And the other train and Komono before na me never train Komono Migusu ameno kasa afa VK Vocational Training Institute me pacho a covet registered training school 85% practical training ekoso ho sanso ne ye environment no conducive for learning ye wo machines wo dan mu se twon a utie me afi na obabesua se de pomade uni machine ni bia oba onsa ebetumi akabi ye kire senia ye pam ema ne mema nioma wedding gown fascinator bridal fan ye sanso kire decoration senia abeye ewe yi ase outdooring engagement internal any external ni nyina no ye wo ni nyina ebi me pacho achem aboabo David tilapia ne ye wo eya no afren wo 0241 995775 VK Vocational Training Institute wo mo pe en wo mo beboa wo amwe ni so ade hunu no etimi aba me pacho tie we mame ye ba ye to aso. Malaria ya banana edu na bo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenu mato. Wa powder sisi wiye. Ako aspiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko Fix Herbal wo adenta kantamanso. Ana friend one wo 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bofraba enufu. Ana bofraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Hey, ODI Electronics. Mama yehu se muwa niama papa. Wow! Ne nioma bayi ni edi eni ehuntia. Ye ni ajesa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to fie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where the wedi tioma ye ni nyaw. Chese upe home appliances. Edi abodwuma efie ni bebia. ODI Electronics and abeko anameboa. Aini, would ye friend ya homa show for you so 0550-900-600 0550-900-600. Adishmama na die dekra ni say emfa oni bebia wo. Udi anso be frɛ 0550-900-600. Bebia obia no e be deliver edi amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, anase microwave. Adie bi me ma me fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be cho kwan be for so benya odie. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Ewiasim ha say no ensa no dwuma ya ade a odofo so wa obi entuminji emfi unsem enu ntina VK Vocational Training Institute ababe piemu ewo ekoyi mantem ha ebe twetwen ye wo opepa no say ebesua fashion and design metre say ebesua sene ye pam emma ne mema entire papa omo twetwe decoration sene esiesie wedding ase engagement fascinator bridal fan outdooring enu ani VK Vocational Training Institute Oko onwaso ye hono ma omo checho ye pa 85% practical eni ti wonwie no abaye pabne ewo ensanu dwumemu hwehwe ye kira kwan wo achim aboabo David Lapia kwan so eho ena ye wo prayer wa homa twufo yi eso na chinhwemu asini medie 0241995775 0241995775 VK Vocational Training Institute ANM DFA. Hey,
Jack, into bookshop or pass what town, and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adiebia, a fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise? On Sabe Kabi, you will book no any free crutch, ecopium tertiary institutions in Engina, and sorry, offices. And now, what be bookshop kese, and I will pay books in the Gumua. Also, call on one sa ebe kabi, Kai, Nation and so. Say, ye turn in the doso poom, Sanso, and I will pay back pa on sa ebe timiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB bank and ID and share the moon. Fraying was 0244 293632, and I say 0203 083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Amanfo, me chechiam, na mi busa se wo pe fridge, deep freezers, ana ayonwa, na benya bie. ODI Electronics, mo oyiwa, na mo no, so bi se ope microwave, ope blenders, ope gas cooker, and ono so wonkro. ODI Electronics, edem obi hia kettle, TV, ana se rice cooker, misro, ni wonko. ODI Electronics, edem yopo, afei, so obi pe washing machine, ana bread toaster, any mobile phone ni ho akade so a, ni obe ODI Electronics. Oh, you were asempetia. So, open no my bubo should be in our top. And the board dafom. Name wa kwenye na chwane kakakra. Now for what dear. Ye delivery at the Kobe beer. ODI Electronics. A busi say tam. And no mapa beer ope. Say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, and I say iron, fridge, microwave, and I say bibiti say kettle, and a gas cooker. Nina. ODI Electronics. When you be at a very affordable rate. Kakra. And found baby awo. Do you hear me say? Uber friend was 0550 900 600 0550 900 600. ODI Electronics. Baby awo bia. Utuaka wepe. Ye delivery at the mount. Open so ubet ma be pick your product. Ewa henkan 93.3 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Okay, Madam Asibebre say mwenya ebre atwen ame akwa ba some 9 minutes after 9 a.m. e wo fie ha. Me pa choju media guso awutie no eye Maakye Bloom's Bookshop and Trading Enterprise say men kancha say from crèche ekopim tertiary institutions no and I will pay textbooks and I say exercise books. Ediama obano amana kwakusua de a oba ne nchen ya wonsa ebeka bi ebia na mo ye sorry mo ye school wankasa na wabi bookshop ni bi na ope books ede agum enkokuma senkota krade nko ba bia bra eye Akim Odan supermarket ye ni GCB bank no na edi nhwe ni mu eno ane se obeba ho na ne aka nyina yato aso eye no from e was 0244 2936 320203 083 031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. No matter also say mark of excellence. Ye ko na yakobo enkomo sisia. Yani Brim Central Municipal Assembly between enkomo edmefo ho no mo between enkomo na fi enkomo e wo ho no mo ene no omo de ama yeni yenetiefo nyina. Sane ye tai eye no kua da bia na fi wi nso ene eda edikan a enkomo twetwe no ye hye ase empanifo Maakye amumpo moko de ye pomoko minia boss wadaro maya na wa ben wo microphone no ama me da se bebre enti wadaro mama so ye ho etisen minia Brem Center Municipal Assembly ho de boko anopa de enchiafi emame honorable MC Matiefo nyina Brem Center Municipal Assembly the year 2022 aja 2021 yakopon e dia chair even though there were challenges but their former abedu 2022 this year also bo empire say yakopon de sa 2022 yi be chair na wa boy say de be ya betimi aye niama ye de ato enkrata so ye be ye ama Brem Central no municipality no e betimi aye nti anopa dia ba so as usual ya start ya feed there are a lot of issues be just ye bo ye Maakye for eti na
omo taking note of it. You started in terms of revenue generation. You started distribute your bills no, the property rate bills. Me pesa wo beto so ba before no, say nyon kwa na buy. Yes. Nti me pesa wo be die wo nua won. Yo, any day. Yo, me that's pa. Me nua what me right hand side. If you know, it's Isaac Adu. One a building inspector. Oh, okay. Omo ya omo chro dan ho. Stop work, produce permit. And now obeka ho asem. Oh, okay. Nti me the brief kakra bi from na one take over. Matthias. Yo. Nti I said na me start here no. Yeah. Your property rate bills BOP. Your bills are digiska in terms of revenue generation for the assembly no nyina ya print ama your revenue collectors no must start your distribution. Property rate BOP and embossment is also ne tax force no more kwan so almost so making sure say car bia any embossment special taxes no almost benya omembo na stickers. Mobile money obi a oye mobile money bia mobile money vendors ni nyina no ube so oba na ube register every year you are supposed to renew. Until renewal no ye 80 series. Until 80 series no in a year no. For a year. Until divided by 12 obehu a month how much you are supposed to pay in a month. Until we stress away a mobile money vendor na unya renew ya you have to come and renew before tax force no so aba on chain. Until say o divide cry 6 cities per month. Until we say mobile money vendors in renewal no 80 cities for the year. Until if you also about daily too. Daily too no I just say 1 cities no your revenue collectors na je say who ton ade wo either market or even outside the market. And anya ade e wo table so na ade a wo so like aswet and this and man almost to ton daily no and dey 1 city and dey da bia just say wotwa and I lorry park so and dey say dey can tell drivers ni we dey stray obi two car no e can car man no to no the speed a bit twam say we are now picking those car numbers now then we'll take them on nti ana said na me di kan no say bills no I mean where this is very important bills na e call out no say the bill brew now on tiase and I said there's something with the bill on tiase the best thing is number be wo bill no so na wa frɛ o frɛ the officer will answer you na problem wo no na bia wa catch na wa resolve ana bill so e ba na e bia watua na areas wo so a o ba fa receipt no ka ho bra o ba ya IT department you need to honor our able hard working IT officers no on be solve amount nti we dey esre ana bi so say bill no ya de bill abro na ya de pen atwotwo so a make sure say bill na ya de pen atwotwo no onti ase a fabra office na bi say me bill no ya de pen atwotwo so na mo say mo bill ya print ebia so ho no anya on access and say yan value ya ebia eno nti na de pen but all the bills are printed once and this all receive osaka maybe on printable na pen na ya de atwotwo onti ase a fabra o the bar officer and the IT department unit no o mbehwe na o my corrections na ma say bia na bill no eso ana say there's issue with it they will cross check from the system say the ACT no na omo a solve problem na ama kama this year 2022 we are trying to work cordially with everybody anything na ya ebo honda rule say bills na ba na wo issue a na we di kan aba tem in the last ending of the year and sana issues no eba beginning ya the bill no ma wa na wa di kan ahwe bill no so issues na wa ba na ya transfer na ya solve and tem ntimi nua ba bi adu de me hand over ma mema adu the building inspector the for how to obtain permit so o ko si dan whether it be a permanent or temporary structure no and whether obia sorry can you just build at any place or anyhow without obtaining a permit he will take us through this okay enti yabeko na yakofa sa enkomo no so e de atoa so enti yewura edu wadaro ma mpo moko nyame adumo menua ye de rade ase obade adum enti mo wo ho yo ho pa e edum sa ana yetisi uhu utisi kromu a sane ya omo asi edan abom toro kan tantantan sa no editi na mama bisa sa omo ho de good oko living bread ho no a endra na menena mo abo living bread okay unsa is a new site okay and afi no omo ACC dan it's been come expect senka
omo hoi anka together with town and country hwanfo no omo be ko na kama plan ho ni ye o say na omo tu abomu sisi dan de etan o entra me de mi bisa so omo ho pa ni nyina so ne se mo so mo boy enti mo adwuma mo ye ne sen in aspect of saying adwuma saying adwuma be na wo ye wo so wo ye building permit officer ya hwe dan ho asem obesi dan ya say oba office council assembly ho nti ba bi oni pa ne bi si said den no di si ni na mfa mo ho enya bi mo de say o si dan no a da bi ni na no nti na say oba office oba ye be cheche senia obefa so obetimi enya documentation senia obesi say how dan obesi no enkofa o habisa na wo kan yen koye basa nkosi ba bi akeke nti your procedure say fa so fa ni nyina so de a na tezam fi say bibia be fine de ma wo client no and then the day kan wa ba nti me person me bo asu nti we the other buy no the other buy no fama yen ti anu nti ne wa ha na ti vo so tie yen nti ye wo say chichiri bibia ma bibia mu da ho fine the other buy no the other buy no fama yen chiri because ade bi wona se wa mbisa na yetman chichiri mu a ebi obi obobu fence body minim say o nsembebre atifo mu tie no o muntumi nyamu ntiase papa nti edu de fa na de ne ma yen ansa yo ene emi say ene dwuma de ba hen tina na mimini opani no e ka no wo cheche nsem bebre ye de ba ye fam nso abedin permit asem no ene ye hu say dan bebre nipa bebre sisi dan ebi bo containers ebi bo nema bebre structures e wo municipality nim ebi hia be fata say obi a obe pese obi si dan na so obe container na obe bokios bia no say wo ba assembly ho na obe permit ansa na obe ya watumi aye emfa mbranche wonsem enkoye bibia keke bibi trukan bi na wia wakotenam ne bi wia se na fe de ha okese abeto assembly no so ne aban no so nti be ni permit no ye besere se woto asase na opese usidan ya ana opese wo ye bibi wo so a make sure se obeba office ho na mmeremu no wa be ye bibia kama ansa na wetima kosate odan abisi okay nti nyame ay madom manya sika mpese misi dan a meto asase ni wi a wo se me ba mo ho na me di asase no ho nkrata asem ene edan no mebesi no se na mebesi no di architectural work no me fa ni nyina me kire mo ansa na makwa akosi oto asase no ye wa no wato otu awade ka but there was started with documentation no ya asase no wo se wonya asase ho nkrata ai ebreni ho ntini mani bi ho a me twa no tintintintia time ho a me ma details of how it ni nyina nti wo site plan no wo se e crowd so wonya wo site plan wonya wo indenture you can denture some kind of document be a testify as an yawodia I don't know from who now from the owner now to no from almost say was two land and your sound government land and sa two lands in and sa two offices ni na no baby akwa unya asase no say two land say unya documentation from stools say government lands so unya documentation from government so okay na what to me e de aba nti sa na ma we na ye adwuma so kan nyina wi a na fe obedem plan na architectural designer wo kan no wo den so wo de kan wo de aba wo de ba na fe ya hwem ebeko town planning town planning ho amo no ho behwe the aspect of ho wo wi ase de pacho ye ho pa ye adwuma o san wo town planning ho they collaborate ye adwuma pa sa papa abo so me so amoji akatua ye adwuma pa ona wo ye adwuma pa I see ye adwuma pa I see na me ba o building permit no o be je ye sen depende den bia ne cost na ye the area na work with assembly fees assembly members na ba betransi ajatom say teku na simple ye nyusu fanye sa rate ye nyusu fm build up enti me fan say me see 2 bedrooms me building permit here saying 2 bedrooms just 2 bedrooms just na obi say here single rooms and I say 2 rooms self contained where 2 bedrooms just 2 bedrooms simple one it depend on size no obi betuma see 2 rooms but na occupy my meme example to say mo hanu me champion mo measurement betuma be about 8 by 8 and be about 10 by 8 10 by 8 na say we see the bedroom you know on the price nko enti yen use me pese ye use practical we be keke high no mu e dan ya me si me be je permit am to asen
Send your sizes and it's here no anti baby am we ho and a high me chamber. Me pacho no ye use area na de adwuma. Ye area no. Ye wa aboabo. Ye the benya enya boabo area no. Ye the size of first the building plan. Rules no hwan na say dey. Yes, ni nyina no wom. So hwe fifi na. Ye written nyina your first class, second class, class A, class B, class C. So what I say because obi a wo sit down what say etiaka man kwanta another me from ma memfa jadam very good. Obi o sit down ho no so obeje permit untimi rating te so obi a wo sit down water. Enti dia me kan say me sit down aboabo ha. Me ba wo ho. Abeje building permit. Metu ya sen. Na me kire wo say o fee no ye de we no fence building plan no the area no ne de work. Nti ahaya meti ye o kasa me nka mintumi nchose bia baby na simple but what the plan about you be work with area no near amount of price now yama we ya betua. Oh okay. Am price betua. Yes ya na ne boarding anything nkrofo ma mo no. Oh enya sa na tie na wo kan yan dan bia ne sika so utua be wo usi abrosan me ba usi te sa mu dan am wo mu enta build am wo mu yi ubi si say dan we bi no bi okosi se ne awo kan se single rooms mienu no muntu ape muntu ape enti sa na tie ni America ne say okay me menya me sika na mato masase e na masan ba mo ho se me beje building permit na me dia be si me dan sika mo jime no say so sene dan no akasa me be si na say me pembe be tina there be any possible to answer that there's no way ya permit will be to ya no be so asin fence we amount to I fence we so be to ya dan no akasa so hwe mo in the aspect of engineering no hwe mo the total cost of building no is about 0.5%. So 0.5% and a year the cost of permitting those things, you know. Averagely, no, send ya ni bi mutimitua. Oh, averagely, no. Bit me to 1,800. Ni no from ranges I mean no a year per annum and utua. No, utua once and for all. Permitting utua once and for all, but after say you am permitting in we no your file be ya de document na mechanical document na ya de building plans na other document in ashim we actually na abosi state 5 years within 5 years expiry within 5 years until expiring date na ya 5 years no so when to me uncompleted done within 5 years na say was 5 years no so na o pesa o be sha na say just all the buy renew that is say ya wakoje car license expire obako renew but we see we there I'm say you are safe. We can't blame you because mra no omo chichire na wunni ho. Thank you. Odi na ye very good. But omo chichire mra na yenya omo anka ye bisa omo twi ni nyansa pa ma omo chichire mu kire se mimi mesi me dan abeje building permit wetua time mesi awie de wo hwemu san na me say betua bi mo me say me tua renew ade. What are you talking about? Momo de me I won't fault you because Momo you are just doing your work. But I do explain. See, I'm sure I say obey ya no there I will push you with more fancy ho. There been patch on what question be abisa ne answer. Anything you ha me say what question be I just ask I answer you. There be o. It's ready to answer the question. Yeah, me can say munti o. Mo no I understand you. Momo ye adwumayefo. We are using the law. Enti there are niam be me say we a politician me the better taro. But this is not a politician. It's about the law. Meba. Oh, massa. Lord, the any law. Oh, that be. Enti ni American say, Momo de mo ye madwuma. Enti I won't push you with niam bi. Into the mo hwemu na mo ye madwuma. Some of mo kire mo nsem mu. Okay. Na tie phone so tie mo. Okay. Enti yate, mama meje me permit na me si dan no ade be na mo be me. Ye omra wo your bylaws asem me no bylaws and kram say e bi kra wo ha. Yeah. Asem ne bylaws no. Specify na be bree wa meje permit. Enti mo be me den. Ye do be court. Sama mama meje permit. Wa meje permit ye do court. Di ntia wo si am wa meje no na do court ho wa be chechire. Na fe akabi ho na fe asem na de abo. But ya ye hu se obi an metua na se wa ma meje a mo kotworo ho stop work produce permit. Edu ba bi kra mutimi bu dan ni gu. Yeah. Adentia. Stop work na ye tworo dan ho no. Nyani nyina na ye permit ya hwehwe. Ebi ho na dan no ne materials o dey si dan na kra na nye. And that is the duty of engineers no say ekohwe. Na ye mouse specifications ade we ebi a me mfa say iron rods. E was all the ebi a 60 mm na ye. Na wakofa 10.5 story building na o dey ye.
yehu dan bebre Ghana ha no bebre abubu ubekom na ombeye what report baba no ubeko na materials no use any inferior materials awa use a oda na construction amwa no nti enya ni nyina na ye permit ye hwehwe self abege permit bebu ho a in construction wise no adwuma na wo na nkasa no indimu nti ye ko jai se na be bit ma be chode oba ye bebo I see. All right, nti wa me achi asese wu nyame ye wadom oto asase u besi dan a e wo se okọ assembly no enye no nko containers omo ebo containers e wo kwan ho container fo ni nyina container fo kiosk nuya kiosk na container nso so o meje permit yes so je permit se me pese me de temporal structure ni di si ha yes ana say structure na nkasa na mabobo no da bi structure na na obo na se obeje ho permit ansa na betima ya waye eye container no sesen permit no se na wo se mo call mo welders na wo se mo call mo Debi ono wo da ne de ono so ne de won se we nu nyina ye fees a ye tuya support assembly no ma assembly no sorry assembly no jumedi a ampeso mu dibia no o matumi adi because this are some of the revenue generate yes nti ono no wo da no so ne de a ono so ye den ono so tuya ono ye friend artisan fee nti me be container wo se me ba mo ho be ka jam se busuafo o manya sika be container very the nti so be permit ni say bia na wodi sin na honye but o nyansam no ni ndiem no officer you okay udikusi wa problem bi no na udikusi wo mereba ye nchirem is it me koye container no a na me meje permit ana me wie container no na me dikusi baabi a na me meje permit no the ten say ebra dwene ba otrimu na so person ye container na so oba na wa so di kan nya sa document udi kan be permit no kura nsana ana mo bu abetu no wa e bia na ho sana na meka bia na honye e honya na se nya da be ha on kra bo ho ka se okose sika kwa container na kosi ansa na waba beye ebi wi ase bia na ho no aban na ma kwa na assembly na ma kwa ma fansi ho na chese won so awakọ hye weda se weda nye e ma wo oboka kwa I see okay me reserve the aka nyina nya me ya do next week akamisi nka wo question bia bisa because me pese T14 no bi bisa ye twetwe ye ne ye mfada koro enni nyina okay ye no kaja bi okay okay nti ye kan ne ye jabi okay o kan sem ne nyina wi ade chia wo ba onya hwe nya menka Matias nti nyame ya dom a next week anka ma memfa we mfam kakra se me kwan se kwan ho dia mi ntwa wa no but me kan sem keke nyame ya dom a next week mo ba ensem bisa akaka ho no ebe bisa mo ye be ma tiefo okwan ni afa afrefo be enum pe na omo so abam asembisa bi omo pese omo bisa no no bisa 0201944485 0554820910 nti me say ba wo ho na asem no a wo pese wo ka no watumi aka to aso okay on the issue of to say walkways babia nipa wadaroma so udua mu me ba sisi a okay me ba cho udin babia kasa free hello wadaroma udin babia kasa free o me ba cho ya plan kwa plan wa me kasa free to Assam Pedo Enterprise kwa bana intio me ba cho mbisa ta plan kwa se menya msika akota sasa me besi medan na omo de me se ska no wi then mfaso ben na edan ana mo ben na edan na me bisi no ombeye afa ho a ebetimi ama me so dan na me si no etimi aye ntem Matias o person obisa so mo beto cement blog wa mo ana mo beto iron rods thank you udini me be ka say free ka say fi abo aka udin ni bisa nsem mienu me dey kobla thank you tamba cho na dai o say on now date ebi edan semi wa me dey ye no wano ebi afibia me kon ba ko ase fie nu mi neso a ifra me sa be ri fofo awon de na che ma adwen kaka mate obesa akire mu dia ma o but opani di ono no omo etwero mra ne wo fanka ho ne nana nka ho oyudwuma yeni nti wo kire mu keke ene de akire mu ba jo udi ni ba bi akasa free me de yeni so da ami yini si enti o aso so de na me pesa me kemi e de scan ho wa bo mode na wa shaka so de ba yeso no wa bie wo shop kaka ati so ko ho mo permit na no so beti ahoka wa ye wie no so be hu na ma tai income tax for aba ombeje na citizen for so aba na mo beje na store na obeye na asa wu o profit na obenya wu tia mo nko a fibia na ombeje hu sika
ana me pese me bisa yate omo de anu yi ebema me pacho odin kafra obetimi asan ba biom na yemfa wo odin ba bi akose free pacho lower radio set no yemo nkomo why pacho me da se yenti o pacho be se bisa container no then oh usika se munye hello too bad mpacho udini ebe kase free angoni wonchi boss mpacho yenti o bese mi busa se se intukia to roma na sanji se intukia to nana asoma na sanji ya oma na sanji intukia to na bose na top prot bisida mi meje building payment abaje metua misika se metua na mesida na wi a mesana timno na afibia masa baji misa intukia to no eno so mentia se ho no okay omo de anu ye ma final caller me pacho odin be kase free too bad e ba to enti me for free bi abie mo yesre mo fa nche yenko je anu ye nti opani na wanugu bibi so na metwa na me ka about walkways ka walkways baby a te se kokrom a baby nipa ese nipa fa ya baby aka nam the road no ka no nam so no baby nipa fa enne ohwe ye nkrum ha nam no kwan ho ba obekwa na nkofo de kube akutuo ne table sisi baby ese nipa fa no nti do kwan na fe nipa ya den enam ye bestre ye benam sa kwan we so asre yentimamufo no se unim se wo sa so ban ni mu a ebe beta se wo be free sa atene ho because mo amakuruma ye basa e free commercial bank ho de ba bisi yabo ha bebe si ni panam ne ho na free enkrofo e hye kese obi store bu krampo na on store mu we tu ne na free store ni ma be gu abonten na wadaro me ho adwuma ni nyina ye adwuma ye ni na adwuma ye ho adwuma ya bet ye fa kwan so abohu dawuru se omo hwe na obi a waba kwan ho wote se bia watimi afuru na makwan ho da ho okay yate ye da se nti nsembisa no so e ba ye no yewura alodina oti bi a afie dia makosua wudin no mame ono na be answer question ono be answer permit so first person be say benefit of permit okay o se die internet so wo ehun hia kese ehun hia pa edan bia permit fence wan koja we will assembly approve assembly na se permit assembly no dan ni simu no wo hwe dan ni simu na wo se to chema kakra because in the aspect of edu tama o peda dan no a nimdiefo ho engineers ho kofa omba o cement we mesini sei ratio we ni sei iros fasha we ni sei ba bia wo si dan ko bia ho ye kwam ya direct to ni nyina kama why ne fine nti ehun hia pa se so je permit okay no obisa se wo beje permit no na mo be boa no ama na sine dan mo be to iron rods aboa no mo be to cement aboa no yento aban no fo ne ba mo be tuo mo ka assembly no nto bibia mfa ma assembly no nto hwe but assembly ne be gisika obe be gisika because we are o kwan na ba bia wo si dan ne kwan down we would give about be gisika ne bi be ye kwan ya de kan ba bi si ho ma ho bright nti hia se ya de nsuo be ba ho bibia de o pese wo ye wo de niama hia sa assembly ne ye no ni nyina no medi ho dwuma nti ni nyina se ska otu ni bia na o de se dwuma no nti hia se obeje monica sa mpacho to asoma ye nse misa no bi eka ho MC property rate yeah property rate okwa obisa say obetua permit building permit awie na as the first question was that say ya na esaje sa property rate yes you see so tua building permit no wie na usi dan ni wie it becomes your property okay and by law no you have to pay what do you call your fee bi wo ha I just say utua wo ho and no say there na udi kan no anyam na me a chance na yes I law nti se ye hwe na se mra ne moa yen a then it means yen kan kire yen panimfo no mo sesa no because I mra da ho say I am mra no so I don't think it's here alone cut across the whole Ghana no even the whole Ghana even Babia I say assembly bia won the bylaws but property rate no in terms of fixing rate in there I don't there it's a guideline from the Ministry of Local Government assembly bia you use the guideline you can't go beyond it who go beyond at the end means when the Ministry of Local Government and it's not going the same way. Until our property in Quadia, I was so young. Say and taxo.
and it will base on the value of the property. And they say will be what 3-bedroom. Now must be what 3-bedroom, but maybe 3-bedroom inside your time be a maybe a 3-bedroom, maybe there no a floor entire examen to cry this way. Okay. Yeah, that's be a brand new tea. Yeah, the ABC Hana Monty and Obi pursue whom come my twitching ya. Yes, I say, ya catch them say. Nyame adom ya print bills ni nyina wie a yegusu a ye che nti be kan wonsa na wo nsimbisa bia na kwatwempanimfo adwene asiso na ya solve no kama enu achi ya said incommode ya fa building permit ho ya si wo be si dan abra assembly ho na bra beje tumi nkrata be ma okwan se wutimi si dan no nsimbisa baaye mpani dia no yie de ma yen ya damase abusunya utie na wabufu pompo apai se die nti na meba edie nti na ye gigi sika bebre saa sika na ye beje eyemra a wo se ye de ye adwuma enti minu mienu hwe na se mra no emmoa yen a edi nti na woto aba NDC MPP no eso mfa soro no mon kan kire so mo call mon sesa no emra no nye ne ensesa no ne nyina ye ho ento yen empanifo ye bai de o me adwumayefo o mo te se yi messengers no Oma be kom dia wi nti uhia no we mu nani chie entwocho no oye na dwuma ebere fo abena masia no yo ni ada wase ese ada wase fa nyame yadom a na wotu se ne thank you da bi asa wonsa mu nyina asa nyame yadom next week I just say birthday speaker all the wonsa ni sam ne dos and next week mon san fa ne da bi akna ka me se ya me ya tudwa se we are fopia wa dos to the public for in case of anything problem bia bibi na won tiase ya mpacho bra assembly municipal assembly ho obeba no all institutions na obi a ho a bibi na won tiase ya bia hai ye tam no ntie ntimi nkasa bibiri enko achiri bra ho oba bibi na won tia oba be chichiru mu fefe ba sa ma meje permit na mutimi ba asase no so de betare ho se ma meje na eno ntina ya oba twero so produce permit ana be ka say so say ye nti bibi ase ya ye ma omo ho yes matias ye but se ma metu ya no de omo ba asase no so de permit hwan ne ba be board dan no I didn't say o me Madam say fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, NUNT is exactly 39 minutes after 9 a.m. Me ba cho panyu bi tuma me na me ntwa me homra sisi ya na fe ye ntoa dwumadie no eso me koba ya won komu bi e bebo ne tawu na fe ya ye na ya sore so me ba cho enko ba bi ya there be who go say the truth tam no mum tuma me sa bre nye happy day kura who go say the truth are you ready yanko the country where I come from. The truth is irony, just like animal farm. Justice means inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence. Islamic leaders silence. Kings and queens silence. Traditional leaders silence. So who go say the truth? Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Edeba AHENKAN933 FM. We are them go keso confuse call. One gaza ya no better. Who go say the truth? Who go say the truth? Oh, you need it to see what's I see so. Now your friend on a night come at them. Only papi obeka nice and yeah. So I'm to one bet you were two. Everybody was afraid. And until I learned to my cottage again, once my boy dumping one and but who go tell the truth? Nanai or say me. Nanso bien person beka wasam because everybody is afraid.
Okay, I don't see Masaba. Yet was all. Enyansafo yaba yebe adwuma. Adwen kase atena se. Se ne munimi no. Me pacho ma memfa we entwam emfa emma wo. Utie me o ba be ya bedin to o be adwumadie bi o pe machines a ye de ebeba be di sa adwuma no ama wo. Ena no me ka kire wo se ye ko adwumadie bi wachire ha. Machine no ma fa no mo de ye yie no. Gisa wo pa machine ni sum wo bo ne pa ansa na jeso. Microphone so dey bue microphone e bob na saa na ye call DJ ni ho na ye ka DJ ni say masa ada mo machines nya papa saa mo mfa quality machines asem o kan e kire ye ni say Yesu kura ye bo na say nuam na nyo mo befa ahenkan sounds de ye nkobo ni sum esa me kan cho say Yesu kura ye bo na say nuam be pa cho ahenkan sounds the best 0543 35 0934 0543 35 0934 fresa number no e ba cho wo pekente wa hu o ko ware dwumadie be na wo kwakodie na wo pekente fra number isisi ya ye ma wo bonwire kente papa bi enye China for kente wo bonwire kente 0542 741651 0542 741651 eno ne number wo be frɛ ahenkan sounds any bonwire kente fo no na mo no mo abonkomo fix hairbound penny fo nso akwakofa fix mala mixture e dia ba malaria duro kese pa udidi sisi ya na ase why buhu bi basa bi bibia wo ho ohun okay nti se sa na ti amekanfo fix mala mixture no e na ede amount udidi kakra bia na ede ma ye wo ho ne ho obi ono mo a ose nanumu ato aduane no kura wontumi enni me kanfo fix mala mixture no na ede amount odi padua firi wuti sukosi unan wo ya obi ono mo so ye bibi kakra bia na wabre onso de ne fix mala mixture no na menom malaria meme skin entontom emframa fa ho krampo na bibi ya me but se fix mala mixture no wo nchen a dwumadi a wudie nyina no na ode ebedie emema de no so ye fix man capsules hey ero ne ejiri kajiri dima yawo bo se gina ho no mo saa kireben eno so ebebo a pepepe na wo me inside the hole okay enti fix man capsules emema duro kese fix man capsules no emema duro kese pa ma won sanka bi ne duduo mu mobekọ both chemicals or down main lorry station honomo uduru honomo a abrosan kese no ase ho de bia eton kokọ no bo se jabut ne shop ne wo ho 0205 885000 0205 885000 eno number be free Ochiniba drugstore, Kennedy drugstore, Amoafo pharmacy, Green pharmacy. Me pa chow moko ho amonsa ebekebi. Nududu mu pa no nyame wadom na otu kwan konkran ya no akwa denta katamanso. Aye 0208 444442 0208 444442. Anase landline here 0302 902071 0302902071. ODI Electronics. Hey, ODI Electronics ba ye. When so obi ko bi fi akwaje ensuo da bi. Obi ko bi fi okọ hin aseme ko hwe TV. Ebi asida da bi. ODI Electronics adaroma. Yegusu a ye solve sa problem nen kakran. Enti TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, ana washing machine, iron. Yankosre 21st century. Bawumia Levy bremu en okwakosre iron. Debi. Ero an so de wani ba kire mu ahenkan FM dankasi mu ha. ODI Electronics omo wa ha ye bi. Oba ne awo pɛ no ne mpanimfo besi nkonwa. Ukura sika ne pe kenkan yitua ye beje. Utua ne kakra nso ai no nso ye beje. ODI Electronics 0550 900600. Na anopa bia Soboti ena menom ansana maba adwuma. Soboti eye pa akakaduru wom, hwentia wom, pepere wom, abrobe wom, mekonso ye de bia wono ena didika. Odi an so benya nsu hye. Nyo hia ni nsu hye. Ya ne se leptin no. Uyi bag ne ba akwa na de ato adem.
wote ho a no wayi wani sɛ be pani a wayi mframa obedwa mu no yi wani kura afama no kakra wani bɛba ho so no na edi dika wodi asi kyire begum emfa milk nka ho ɛyɛ the greatest immune booster ɔmanfo mo akyem wɔdan ɛfa Roman Our Lady of Fatima mpɔtam ho ni nyinaa de ya maame ante adwoa na agye bia wokɔ ne shop mu ha wonsa ɛbɛka bi nti ada Roma monkɔ hɔ ante adwoa wagye a wɔtɔn sɛ wɔse ade pa ɛwɔ fie a ɛyɛ nyankopɔn yɛ wadom na wo free Roma hɔ na wotisi kurom nso a mo eba nana ya enterprise no mo nso muduru ha mumisa sɛ nana Obuoba aduro ni bia ba ha na mpacho an eye soboti onsa beka bi wona na ya enterprise opportunity hono a se ebia wa amfa ho na se wo kofrim pon enterprise nso a ɛhɔ nso so onsa ebetumi akabi aboabofo mo nso mate de enti mu a mo firi asene eba mo pesoboti ni bia to no muduru eye aboabo a mumisa Mary Nkrumah Enterprise yeta afre no aboabo supermarket uduru ho pe bisa onsa ebetumi akabi number ni nie 0551119620 0551119620 eno ne number wada Roma obetumi afre wo mo medofo K Asenso Limited na ma yenkunya papa yete so edid medie de ma wo wo mo a swinging wheel of chairs quality wooden chairs authentic bookshelves no Adauroma no eye wo mo a circular dabraka of Iran Clinic Kaneshi ye of Flamingo Road eye no afra you 0302 257209 0302 919739 abusia enche bia na edi edansie ho enkomo medika ka kire wo hadada se edan no usi a e wo sa wo panim difo mo mutumi di omunyansa na omunim de e de beboa wo Anything na Unisem Cement Ghana Limited. Ye de cement yi di aba. Cement no ye wo paper mu de, ye wo rubber mu de, eno ye friend sack no. Oba. Ye wo animdifo wo ntirimu abobew. Omo no be sinkomia. No ma kire wo. Sempa acho cement no de koye den, wo di kotwa blocks, wo di kotwa edien, wo di koye plastering ana o de kwa akọ cementi. Dia wo be ka kire yen bia wo ka kire yan ye be ma wo so cement pepepe ni ama ho afutuo. Unya obebia aje se Samchi Enterprise ho enomo ena ubenya saa afutue nyina enti Samchi Enterprise ono no wo achim odan Amantra Wache Junction a ya ne new story building a ne Dukes filling station edin hwani mu no unya duru ho no mo a akwankyera amabobɔ so nyina ubenya abotra kyero ni nyina kama 0243 583190 ofresa number no anko ma ka kire nyina yebedi na emom wo ye mesin nin se nyame ya wadom na otimi di obi ba no beto cement ne bag be se aduonum 50 wo mesin nin no ya wakyede ya de be ma wo eni nti anapai ma na ma otoe na fa wani kirem ewo eye Samchi Enterprise akyem wodan na yebutuo eye Amantra Wache Junction wa 0243 583190 abusia enwuma koya da Roma ene efiri adwowoda ekopem fiada wabra nunsia abapa husima aduasa pepepe no yesinkonwa na yede Ghana nkomo ede emamo aseda nkoma wom utie yen na nso ye company ope baabi na ode wadwatonde ho dawubo no afa eye ahenkan FM pe ne ye kanfo de ama onsan se yen no ye asoroboa nso de ye yonkono no a okotokro enka esoro de bi enka famo se enka soro de biarada so ate ase edinti wutie me ye bomu wa hanamo a ewiase afa na nyina abafu kwamfidi internet no eye www.ahenkanfmonline.com ye sign live or hodom adwumadie ya ye die obetimi atie ne live enti se ye ewiase nko ana wo ena wuni bronsam dodomu anase bronsam motoamu dia a obete dia ye ka ho asem wa ha enti se ye bo wadwatonde hu dawuru wa ha amanonifu otie Ghana fu otie a esu betumi aba mfaso de ama wo number ni nie 0244 878763 0244 878763 omo aba nyina di adanse esa henkan de ode ye ne a na ode asem ade a wo ye nyina no obɛkan ye ho a obedi kan ewom abusua sima no aduonum
baako ɛna abo apa no pa no nkron ɛho mame matiefoɔ nsia ɛkwan na ɔmo nso so ɔmo mfa wɔmo ensem wɔmo wɔka no ɛmɛto adwumadi ne so na fe yɛn sɔre kra ɛne nti sɛ wotie me dia yɛma ɔpani ne kwan no wɔnkasa na fe yɛma mo nso mo kwan na mumwura mu bi ɛnkɔmɔ ne de dɔɔso yɛaboroboro bebre no aso wate ɛwɔ wasum sɛ yɛse yɛanhwɛ yi a ensuo yɛbɛwura afi 2023 mu no yɛbɛkra nsuo ɛna aba Ghana ha na menum tena ase agyege ya no ama yɛakra nsuo ɛde afiri baabi aba Ghana ha no de a ɛne na ɛwɔ se yɛ nyinaa yɛsi yɛntirase san sɛ yɛamoɔ man no ɔmampani nkasa yi. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Too bad. Ubetimi asa ba biem 02019444850508209110. Bram na fe wonso yenye wadwenkyere. Eye ya. Anase be din be nwanwa se Ghana ha ye wei na ensuo, komo ensuo ye be kra de abade a ene na ya mo man no. Ya mo man no. Uhu se obi ye galamse ya. Hwempanimfo adwene si so. Efem agudie tuo no obi ankase ye ntuo. But mo yɛmfa kwan papa so na yɛntu efam agudie no. Yɛmfa kwan papa so na ensuo no a ɛwɔ hɔ no a yɛaka ho asɛm aka yɛ binom sɛ binom na tan binom ɛna asɛ wɔn gu binom adwuma no. Ɛmoa yɛn. Yɛ tena Ghana ha kra nsuo di a ɛne coach Ali yaso bɛyɛ hye. Bebacho udi ni baabi akasa free. Obani bacho Maakye. Majo so me de hye udin. Omo de say. Nyame adumo na won so Awurade adumo ofahia ni asane. Ofahia yintio. Yo nana oza Ghana ha no. Fa bebre na abro wo ebi ni tirim. Etan se aban bi ba obra galamse ene good damo ni ni we no no bi su gina kire so me ba na mamo atu. Na je so nipa na yi pa boni ni o. So obi se mi ba me se amamo ba o obi abe se edinaje se aban no de okoka ho asempe yento aba mawo enti akoye politics enti se betumi dia omdo omunya no muntu da ma oni gold no wonsuo no mu nemu no aban ne ba ono so tutu bo ho ontutu bo ho tu ba manfo ne ntu tin no de ye ni musika no ne benya o man ni yewai yate yenso ye da se we ba chodi ni be akasa free anwan ntio why pa baba na obane bene na mehu se we perfect papa my now no come bro for no my now come bro for no interview no over we too much o ko school papa and then I to one no bro for the nin koma sem so galamse dey say nsuyi eno ko ade ku for dem bo na baso se ko stop enso nipa so tini ene ko hiblim primo ya se tin first nka wona ma na buka se ibisa so free me atenkwa na mblim ne blim kura ntumi fe nye fe semo yende eno ko ade se ku for the best etu ho na mo a ka do boy pa because nsu dey say nsu ye nkwa ho nsu ni pa nkwa yate yeda se bebre me pa cho odi ni be ka se free pa cha ye frame o me ka se free odan boss yenti o me pa cho me se me issue ni se yeah taxi driver ne ha me pa ni nke ye fu no because me share sa percentage na o me de to so my no yeah taxi driver na mo because we taxi driver na dey utumi ye adwuma 2 million na one to fu akura obitia to fu be 1.2 waje 1.2 na we say 60 Ghana aka 20 cities e bi wo yere wo ba first can o de be dey into the percentage na o me de to so na dey the drivers in them moya kura ntinka o mutu fu eno so mo man na ko mu ja that price na o de to so na man ke pepa okay yate ye da se bebre oh too bad when timi anyina so obetumi asan ababiem na yakwen anim me pa cho odi ni bebe ka se free MPS and Kabo and she won boss mpa cho enti o esoja ba ko amaka and that was no someone na de ba so yen say again because no be an try say man papa
Me kan say nge nsu le be ka ayebe afi ba bi o. Hey, last day na ma na said you ebi no be je say omo yo ma ni ana so omo butu o ma Ghana. Esoja, na ka say because we ti America we yan kasa o da but you Ghana kasa MPP seat. They can because I no credit. One, you just said you share a block on chat at the credit better than Ama. Share I call away when you can see a pro, you the claims will free baby dancing. I swear that Babu Krum and Fabi may some can keep you papa. And so, say, Bola, and Casa, almost 2 Bola, and the many padas and his own to Krum. I said in 24th Krum. So that's not some can come for ourselves already. Hey, Queen. I follow anything for being said the family man MC. I'm sure I need you, Mama. Yes, letter. Okay. Yeah, that's it, baby. All right, so it's a checkout time. Walk back, check it. Okay, so on behalf of the solid production team in town, and of course a production team led by Adrimpahene Kofi Mensah, I had more and a brebe me a coin near the Medina at the SC. We just want to say thank you so much for being part and parcel of the show from the very onset of it. This is where time will permit us to draw the curtains down. We have another date, same time tomorrow. Kobike, Kwame Asante, Udi Ahenkan Kwame Yaboa. Anope yasi adamase. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. Ensruja bako amaka. Meba to adwen kase aba na adwuma pon. Nti ye ko. Na me aduma wo chena. Yebesana ba. Nia eko ye wo ye number wo frɛ yen na wabɔ ya baso de anko ye na watwe adwene e de asiso ɛya na wate ase sɛ ɛyɛ nipa na ɛfom nipa nso na de kyɛ to err is human, to forgive is divine. Bedofo hwɛ wo hu so ye ne Yesu ba mu a utumi nyine kyɛ Obuoba ma ye nwa Thank you. Anapa no do abapon sema bako ewo fia ha. Me mamache. Ebusiamidi ade afia ampofoa. Ensama hudre betwa guo we prem to breakfast ebo mu ne enume no sia de mu na mede ni ti headlines no eba. Na tie political science lecturer bako de atudwa wo chese adwo asafo onyentem no mbra. Esan senkofo bi na to aba no edema no na saade a MPP fo gina ya o masibi a wo de ba Ghana fo nso ebesom sanso anonimonyamfo Alexander Kwasi Akwade atudwo chese utag fo omo strike no so magyan wonum enkobi no mama ban ni 2 weeks o se 2 weeks ni de esuadodo enti omo fa bi nka ho utag fo ye ka se wonum makole of strike no wonum se wonum agyan enti no mo hwa ban ni mu anto ankwasi 4th March emu nkyeremu nso kaseboe no wo beti mu nkyeremu 12 and 6 p.m.
ubeti munchemu Kennedy akompreko Japan say yampa mu nkofo bi mfiri MPP amanyokuo nim na sa no anka so beti ne ho nwakote party fufuro na party ni din na abusua etu akoma yakase ebomo ya na wachen waso na watie bi Professor Kofi Ejekum ade atudwa wacha se utagefo je omaje atum so bekwa akwakyera de no o se eye ginaye papa nanso hwe no mankwa first strike hu abufuo anko tiatia abede kra no a no mate asimo mu bufu aso se da bi sani ade kyerɛ ne sitie no omunya ne saa hwe no manfa buga ade kyerɛ bi anko hyehyɛ so esa na bufuo nti wo maje atum di amonko no monko kyerɛ ade no asomdwem Achimansa District Police Commander so dia tujo chese wonum gusu kikani ome esiani na pinche basabasa yo accident bebrebe ekoso no so aba from NDC Communication Officer baako ade atujo awo chese esese fu obu aye yatum se hwihwihwi no ekire se na nadodan kwa akufo adamamuo no enya papa sanso na dehia wonum ewo Achimasa ne wansena asane kuro ebronu bi de wansena wansena fo se da bi de ekoso ewo ahonidie nsam wo mpatam wo no enya kura wansena wo mo agasa de wansena o bronu ne de wansena no mo se wansena so ti wo mo so atunya ti asete ewo eye bronu ne so na busuamu nsam piso sanso ena CDD fo ed report bi aba na Ghana fo chese report ne mu ode unti wonom age atum se kabo emunsam so biade beba na abusuan kwapiem ewa hafo region mu a won kobu nua bi won makobu nua na minkyere mu ankasa ikase bo chewa so makobu nua no mo de bo ba ko atia tomatra ka no omutim no atwi afa ba ko tiri so na abusuan emunsam de pinso enti akase bo mu awia ene anumre no nsia de no ya ajebredi didem na ti ahenkan kase bo na ye won nyoma papa bebre no a edema nti enensa betwa go ni ti headlines ena mede abano midi ede afia ampofowa meda se kwabena oji nedwa Ghana Kuafue Adama West